샌베차노, 내가 키가 너무 작아 보이는데 좀 올려줄래요? За би жоохон намхан харагдаад байна. Намайг жоохон дээшлүүлэх үү? 강대상에 매달린 느낌입니다. Энэ дээрээсээ зүгдж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байна уу? 목사님 키에 맞춰 있어서 그런 것 같습니다. Ахлах пастрын өндөртөө тааруулсан байгаа болохоор тийм байх шиг байна. 그간 평안하셨죠? Бүгдээрээ өнгөрсөн хугацаанд амар тайван сайн сууцгааж байв уу? 오래간만에 인사드립니다. Их удаа хугацааны дараа мэндэлж байна. 또 오래간만에 중앙교회에 온 것 같습니다. 뒤에 아파트가 크게 들어서고 있는 것도 보면서 또 놀랬습니다. Бас их удаа хугацааны дараа төвч болгон дээр ирж байх шиг байна. Энэ удаа ирээд харсан чинь ард дахиад нэг барилга босцсон байна. 그리고 지금은 에르트네트 갈릴리 수양관에서 학예 수양회가 시작되었습니다. Одоо болохоор Эрдэнэтийн Галилд зуны нэгдсэн семинар маань эхэлсэн явж байгаа. 많은 영혼들이 말씀을 듣고 있는데 1차 때는 1014명이 참석했습니다. Тэгэхээр олон хүмүүс, олон сүнснүүд бас оролцож байгаа. Нэгдүгээр ээлжийн семинараар 1014 хүн оролцсон. 그리고 지금 2차 현재는 1094명이 참석하여서 하나님 말씀을 듣고 있습니다. Харин одоо 2дугаар ээлжээр оролцож байгаа хүмүүсийн тоо 1094 байгаа. Олон хүмүүс үг сонсож байна. 지금 한참 복음의 말씀이 증거되고 있을 겁니다. Одоо яг сайн мэдээний үг эд дундаа заагдж байгаа. 정말 말씀 듣고 있는 모든 영혼들이 구원을 받고 행복한 사람이 되었으면 좋겠습니다. Үгийг сонсож байгаа бүхий л хүмүүс аврагдаад аз жаргалыг олж мэдэрсэн тийм цаг хугацаа байгаасаа гэж хүсэж байна. 모든 분들이 그렇게 될 수 있도록 우리도 함께 기도해 주시고 Тэдгээр бүх хүмүүсийн төлөө энд байгаа бид нар ч гэсэндээ хамтдаа залбирцгаая. 또 우리에게 주어진 학예 수양회를 잘 준비해서 많은 영혼들이 말씀을 듣고 구원받는 역사를 나타낼 수 있도록 함께 수고해 주셨으면 좋겠습니다. Тэгээд бас бидний өмнө ч гэсэндээ хүлээгдэж байгаа зуны нэгдсэн семинарда бүгдээрээ чин сэтгэлээсээ залбираад сайн бэлдээд энэ зуны семинараар дамжуулаад олон сүнснүүд аврагдахын төлөө бүгдээрээ хичээе. 울란 중앙교회도 여름인가 봅니다. Улаанбаатар төвч чуулганы хувьд ч 100 болсон юм шиг байна. 많이 집을 나가셨네요. Олон хүмүүс гэрээсээ яваад өгч гэж 언젠가 돌아오시겠죠. нэг өдөр эргэж ирэх байлгүй. 집 나가신 분들이 빨리 돌아오기를 기도해 주셨으면 좋겠습니다. Тэгэхээр гэрээсээ гараад явсан хүмүүсээс хурдан эргэж ирэхийн төлөө залбирцгаая. 하루는 교회도 그렇고 또 저희 동북교회도 집 나가신 분들이 너무 많습니다. Хар орон чуулган дээр очиж үзсэн ч адилхан, манай зүүн чуулганы хувьд ч гэсэндээ адилхан гэрээсээ одоо хол явчихсан хүмүүс их байна.
이 신앙 생활이라는 건 늘 꾸준하게 이어서 가야 되는데 Итгэлийн амьдралыг уг нь бол бид нэр их тууштайгаар үргэлжилсэн байдалтайгаар авч явах ёстой. 우리가 중간에 한 번씩 이렇게 끊어질 때에 신앙을 잃어버리는 많은 사람들을 보게 됩니다. Харин дундуур нь нэг таслалдуулчих юм бол энэ итгэлээ алддаг бас олон хүмүүс байдаг. 어쩔 수 없이 지금 현재 시골에 가 있는 분들도 말씀 앞에 항상 나오실 수 있도록 최선을 다하고 기도했으면 좋겠습니다. Тэгэхээр яах ч аргагүй байдлаар одоо хөдөө орон нутаг руу явсан байгаа хүмүүс ч гэсэндээ уг нөхөрлөлдөө оролцохын төлөө бүгдээрээ араас нь хичээцгээе. 자신의 신앙은 스스로가 지키지 않으면 안 되는 겁니다. Тухайн хүн өөрийнхөө итгэлийг өөрөө сахихгүй болохгүй. 오늘도 말씀을 통해서 우리 자신을 하나님의 은혜 위에 더욱 굳게 세우는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Өнөөдрийн үгээр дамжуулаад ч гэсэндээ бид нар бүгдээрээ Бурхны нэгүсэл дээр өөрсдийн итгэлийг бат зогсоосон тийм хүмүүс болоосоо гэж хүсэж байна. 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 거룩하시고 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун инэрэнгүү Бурхан аав минь баярлалаа. 우리를 이 세상 죄악 가운데에서 구원해 주시고 주님의 몸된 교회 가운데에서 지켜 주시는 것 더욱 감사를 드립니다. Биднийг энэ ертөнцийн гимнүгэл дундаас аварч өгөөд өөрийн бий болох энэ чуулган дотроо биднийг үргэлж сахин хамгаалж байгаад баярлалаа. 날마다 때마다 우리에게 합당한 말씀으로 교훈해 주시고 하나님의 말씀으로 더욱 거룩한 삶을 살 수 있도록 인도해 주시는 것 감사드립니다. Өдөр болгон цаг үе тутамд Бурхан та өөрийн зохистой үгээрээ бид бүхэнд сургамжийг өгч таны үгийг даган ариун амьдралаар амьдрахаар бидний үргэлж удирдах байгаад талархаж байна. 오늘도 주님의 보배로운 피로 구원받은 형제 자매님들 하나님의 은혜의 말씀 앞에 나왔습니다. Өнөөдөр ч эзэн таны цусаар аврагдсан ахын дүүс маань Бурхан таны нэгүслийн үгийн өмнө ирээд байна. 이 말씀을 통해서 은혜 위에 우리의 믿음을 더욱 굳게 세울 수 있도록 도와주시고 Энэ үгээр дамжуулан бид бүхэн өөрсдийнхөө итгэлийг нэгүсэл дээр илүү бат зогсооход та тусална уу? 우리에게 주어진 이 시간을 하나님께 영광이 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Бидэнд өгөгдөж байгаа цаг хугацааг бид бүхэн Бурхан танд алдрыг өргөх гэж зориулахад та туслаарай. 오늘의 모든 시간 주 성령께 의지하오며 우리를 죄악 가운데서 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Өнөөдрийн бүхий л цаг хугацааг эзэн ариун сүнс танд даатхан бидний гим нүгэл дундаас аварч өгсөн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 베드로전서 5장을 찾겠습니다. 1-р Петр 5-аас харъя. 베드로전서 5장입니다. 1-р Петр 5. 12절로 14절 말씀 함께 읽겠습니다. 5-ын 12-оос 14-р ишлэлийг хамтдаа харцгаая. 함께 1-р 읽겠습니다. Петр 5-ын 12-оос 14-ийг хамт уншия. Энэ нь Бурхны жинхэнэ нэгүсэл гэдгийг би та нарт гэрчилж сургамжлан бидний итгэмжит ах トゥ болох би тэгж үздэг. Силванаар дамжуулан товчхон бичлээ. Энэ нэгүсэлд бат зогс. Та нартай хамт сонгогдсон Вавилон дахь чуулган болоод мөн миний хүү Марк та нартай мэдчилж байна. Хайрын үнсэлтээр бие биетэйгээ мэдчлэх түн Христ доторх та бүгдэд амар амгалан нь байх болтугай. 12절에 보면 내가 신실한 형제로 아는 실루아노로 말미암아 너에게 간단히 써서 권고하고 권하고 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증거하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라라고 말씀하고 있습니다. 12 дугаар ишлэлийг нь дахиад харах юм бол энэ нь Бурхны жинхэнэ нэгүсэл гэдгийг би та нарт гэрчилж сургамжлан бидний итгэмжит ах トゥ болох Силванаар дамжуулан товчхон бичлээ. Энэ нэгүсэлд бат зогс. 이 은혜에 굳게 서라는 것을 직역하면은 은혜 안에서 너희의 자리를 굳게 잡으라 이렇게 말씀하시는 겁니다. Энэ нэгүсэлд бат зогс гэж байгаа үгийг нь илүү дэлгэрэнгүй авч үзэх юм бол энэ нэгүсэл дотор өөрийн байр суурийг баттаа сахих гэсэн үг байна. 다시 말해서 은혜라고 하는 테두리 안에서 너희 자신을 어떤 경우에도 움직이지 않고 흔들리지 않도록 그 자리에 못을 박으라라고 말씀하시는 겁니다. Дахиад тайлбарлах юм бол өөрөөр хэлэх юм бол нэгүсэл гэж байгаа энэ цар хүрээн дотор би хөдлөхгүй, ганхахгүй өөрийгөө хадах ёстой гэдгийг хэлж байгаа үг байна. 그래서 베드로후서 3장 18절에도 이렇게 말씀하잖아요. Тиймээс 2 дугаар Петр 3-ын 18 дээр ч гэсэндээ ингэж хэлсэн. 오직 우리 주 곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라라. Харин бидний эзэн ба аврагч болох Есүс Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөх түн. 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라고 명령하고 있습니다.
Эзэн ба аврагч болох Есүс Христийн нэгүсэл болон мэдлэг дотор өсөх түн гэж. 우리의 모든 삶이 예수 그리스도의 은혜 아래 있어야 될 것을 말씀하고 있는 겁니다. Бидний бүхий л амьдрал Есүс Христийн тэр нэгүслийн дор байх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 예, 우리가 하는 신앙생활을 크게 생각하면 이것이 O든지 X든지 이 둘 중에 하나인 겁니다. Бидний итгэлийн амьдралыг томоор авч үзэх юм бол нэг бол Өв, нэг бол X байгаа. 신앙생활을 잘하든지 못하든지 둘 중에 하나라는 겁니다. Нэг бол итгэлийн амьдралаар сайн амьдрна, нэг бол итгэлийн амьдралаар амьдрч чадахгүй гэсэн үг байна. 근데 그 신앙생활은 내 힘으로 내 공로로 할 수 있는 것이 아니라는 겁니다. Гэхдээ энэхүү итгэлийн амьдралыг бид бүхэн өөрсдийн хичээл зүтгэл, өөрсдийн гавьяагаар авч явж чадахгүй. 물론 그렇게 잠깐은 우리가 할 수 있습니다. Мэдээж бол хэсэгхэн хугацаанд бол бид нэр чадахын хувьд чадна. 자기 힘으로 신앙생활을 할 수 있습니다. Өөрийнхөө хүчээр итгэлээр бид амьдрч явж чадна. 그러나 꾸준히 온전하게 신앙생활을 하려면 Гэхдээ би тууштайгаар бүрэн төгс итгэлээр амьдрья гэвэл 반드시 예수 그리스도 안에 있는 그 은혜를 깨달아야만 할 수 있다라는 겁니다. гарцаагүй тэр Есүс Христийн дотор байдаг нэгүслийг ойлгож ухаарч байж л тэр нь боломжтой гэж байгаа. 그리고 그 은혜를 내가 붙잡지 않고 살아간다라면 언제든지 우리는 이 신앙생활 자체가 무너질 수도 있다라는 겁니다. Тэгээд бас бид нар тэрхүү нэгүслээр нь зуурж л амьдрахгүй юм бол бид нар хизээж хамаагүй тэр нэгүслээс энэ итгэлээсээ унах боломжтой. 대부분 신앙생활을 제대로 하지 못하고 늘 세상 가운데 흔들리고 있는 사람은 Дийлэн хүмүүсийн итгэлээрээ амьдрч чаддаггүй шалтгаан энэ ертөнцийн ганхаад байдаг шалтгаан нь юу вэ гэвэл 환경을 바라보고 있기 때문입니다. өмнө нь байгаа тэр нөхцөл байдлаа хараад байгаа болохоор 성장하지 못하는 가장 큰 이유는 итгэлээрээ өсдөггүй бас нэгэн том шалтгаан юу вэ? 현재 자기에게 처해져 있는 그 환경에 붙잡혀 있기 때문이라는 겁니다. Яг одоо өөрийнхөө өмнө байгаа тэр нөхцөл байдал орчин нөхцөлдөө зуурагдаад байгаа болохоор тэгдэг байна. 근데 성장하는 믿음은요. Харин өсдөг итгэл бол 항상 예수 그리스도의 은혜 가운데 있기 때문에 그 신앙은 성장할 수밖에 없습니다. үргэлж Есүс Христийн нэгүсэл дотор байдаг болохоор тэр итгэл өсөхөөсөөр аргагүй байдаг байна. 그래서 사도 바울도 이렇게 고백하잖아요. Тиймээс Илч Паул бас ингэж хэлсэн шүү дээ. 고린도전서 15장입니다. 1-р Коринт 15 10절 10-р ишлэл. 함께 읽겠습니다. 10-ыг хамт уншийе. Гэвч Бурхны нэгүслэр би одоогийн бий болсон. Түүний надад үзүүлсэн нэгүсэл хоосон өнгөрөөгүй билээ. Харин ч би тэд бүгдээс илүү зүтгэсэн юм. Гэхдээ би биш, харин надтай хамт байдаг Бурхны нэгүсэл үүнийг хийсэн. 사도 바울이 그 고난의 길을 걸어갈 수 있었던 가장 큰 이유가 뭐였느냐? Илч Паулын хувьд тэр зовлонгийн замаар явж чадсан хамгийн том шалтгаан нь юу вэ? 은혜였다라는 거예요. Нэгүсэл байсан. 사도 바울은 자기 환경을 바라본 것이 아니라 Илч Паул өөрийнхөө нөхцөл байдлыг хараагүй. 예수 그리스도께서 나에게 베푸신 은혜를 바라보았기 때문에 Харин Есүс Христийн өөрт нь өгсөн тэр нэгүслийг харсан 그 болохоор 모든 환경을 이길 수 있었다라는 겁니다. өөрийнх нь өмнө байсан тэр бүх нөхцөл байдлыг ялч чадсан байгаа юм. 전도하는 그 발걸음이 얼마나 힘들었겠습니까? Сайн мэдээг тараахаар явсан тэр алхаан ямар хэцүү байсан бэл. 가는 곳마다 그를 환영해주고 환대해주는 사람은 아무도 없었습니다. Очсон газар болгонд нь түүнийг баяртайгаар тосож өгтөж авсан хүн гэж огт байгаагүй. 가는 곳마다 핍박을 당했습니다. Очсон газар болгондоо хавчигдсан. 말씀을 전할 때마다 많은 사람들이 비방하고 그를 내쫓았습니다. Үгийг заах, үгийг дамжуулах болгонд олон хүмүүс түүнийг доромжилж, түүнийг хөөж байсан. 돌로 때로는 돌로 쳐서 죽을 뻔도 했고 Зарим тохиолдолд чулуугаар чулуудулж үхэх шахсан, 태장도 맞고 ташуурдуулсан. 민족의 위험도 당하고 강의 위험도 당하고 강도의 위험도 당하고 Улс үндэстний аюул, дээрэмчдийн аюул, гол усны аюул. 때로는 감옥에 갇히기도 했습니다. За зарим тохиолдолд шоронд хүртэл хоригдож байсан. 그냥 감옥에 갇힌 것이 아니라 Зүгээр нэг шоронд хоригдоогүй, 착고에 채워졌습니다. дөнгөлөгдсөн байгаа шүү дээ. 그럼에도 불구하고 Тэгсэн мөртлөө 하나님 앞에 찬양을 부를 수 있었던 그 힘은 어디서 나왔던 걸까? Бурхны өмнө магтан дууг өргөж чадсан тэр хүч нь хаанаас бий болсон юм бол? 단 한 번도 복음을 전하면서 받는 그 핍박에 대해서 힘들어하고 고통스러워하지 않았던 그 이유가 무엇일까? Нэг ч удаа сайн мэдээг тарааж байгаагаасаа болоод зовж байгаа тэр зовлондоо гомдлоогүй шалтгаан нь юу юм бол? 오늘 우리가 읽은 이 말씀이 사도 바울에게는 모든 능력이었고 모든 힘이었다라는 겁니다. Өнөөдөр бидний уншсан энэ үг бол Илч Паулд бүх хүч чадал, бүх тайтгарал нь болсон байгаа. 그래서 끝까지 자신에게 주어진 그 길을 당당하게
걸어갈 수 있었다라는 겁니다. Тиймээс л эцсээ хүртэл өөрт нь өгөгдсөн тэр замаар явж чадсан байгаа юм. 주어진 환경을 이기고 나아갈 수 있었다라는 것을 우리는 분명히 알 수 있습니다. Өөрт нь өгөгдөж байгаа тэр орчин, тэр нөхцөл байдлыг ялан дийлээд даван туулаад гарсан гэдгийг бид бүхэнд харуулж өгч байгаа. 자신이 수고한 덕분에 잘 사는 것이나 높임 받는 것이 아니라 Өөрөө сайн амьдрснараа болоод тэгж өргөмжлөгдөж явсан юм биш. 하나님의 은혜로 사는 것이라고 고백하고 있는 거예요. Харин Бурхны нэгүслэр амьдрсан гэдгийг өчөж хэлж байна. 그래서 성경은 하나님의 은혜로 사는 사람들의 고백이 기록돼 있잖아요. Тиймээс энэ Библиэл дээрээс харах юм бол Бурхны нэгүслэр амьдрсан хүмүүсийн өчил гарч байгаа. 하나님의 은혜로 사는 사람들의 간증이 성경에 기록돼 있고 그것이 신앙임을 우리한테 교훈해주고 있는 겁니다. Бурхны нэгүслэр амьдрсан хүмүүсийн гэрчлэл энэ Библи дотор гарч байгаа. Энэ нь жинхэнэ итгэлтэй хүний дүр төрх юм а гэдгийг бид бүхэнд хэлж өгч байгаа. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 위해서 Израилийн ард түмэн Канаан нутагт орохын тулд 요단강 앞에 섰습니다. Йордан голын өмнө зогсдог. 근데 그때 요단강 물은 철철 넘치려고 하고 있었습니다. Тэр үед Йордан голын ус эргээ халиад урсчихсан, үерэлцэн байсан шүү дээ. 발을 내딛는 순간 그 물살에 그들은 쓸려서 떠내려갈 수밖에 없는 환경이었습니다. Хөл тавих мөчөд тэр усны урсгалд чирэгдээд урсаад явах боломжтой тийм аюултай нөхцөл байдал донд байсан. 그들의 생각으로는 도저히 그 강을 건널 수 없는 겁니다. Тэдний бодлоор бол огтхон ч энэ Йордан голыг гатлах аргагүй байна. 그 환경을 바라볼 때 그들은 이렇게 말할 수 있을 겁니다. Тэр орчин, тэр нөхцөл байдлыг харахтаа тэр хүмүүс ингэж хэлэх боломжтой байсан. 하나님이 우리를 이 물속에 다 빠져 죽게 하려고 하시는 건가? Бурхан та бид бүхнийг энэ усны урсгалд алах гээё. 어떻게 우리한테 이 강을 건너가라고 말씀하실 수 있을까? Яаж бидэнд ийм голыг гатал гэж хэлж байгаа юм бэ? 하나님을 바라보고 현재의 상황을 놓고 하나님께 원망할 수도 있을 겁니다. Тэгэхээр Бурханыг харалгүйгээр харин өөрсдийнх нь өмнө байгаа тэр нөхцөл байдлыг харснаар ингэж бодогдох боломжтой байсан. 근데 그들은 하나님의 말씀을 믿었습니다. Гэхдээ тэд нар Бурханы үгэнд итгэсэн шүү дээ. 눈앞에 보이는 환경을 바라본 것이 아니라 하나님의 말씀으로 그 눈앞의 환경을 이겼습니다. Өөрсдийнх нь нүдний өмнө бий болоод байгаа тэр нөхцөл байдлыг хараагүй харин Бурханы үгээр тэр нөхцөл байдлаа ялсан байгаа юм. 그리고 순종하고 그 발을 요단강에 담궜습니다. Тэгээд дуулууртай хандаж өөрсдийн хөлийг Йордан голд тавьдаг. 그때 기적이 벌어지잖아요. Тэр үед гайхамшиг биелсэн шүү дээ. 요단강이 나뉘어졌습니다. Йордан гол хуваагдсан. 물이 흐르지 않았습니다. Усны урсгал тасарсан. 모든 백성이 건널 수 있었습니다. Бүхий л ард түмэн гаталж чадсан. 한 사람도 그 물속에 쓸려가는 사람이 없었습니다. Нэг ч хүн тэр усны урсгал түрэгдээд яваагүй. 그리고 그들에게 여리고성을 돌라고 말씀하십니다. Тэгээд тэдэнд Ерихо цайзыг тойр гэж хэлдэг. 그들이 생각할 때는요. Тэдний бодлоор 뭔가 장비를 들고 나아가 싸워야 할 것인데 ямар нэгэн багаж зэвсэг бариад уг нь тулалтаар явах ёстой юмсан. 어떻게 여리고성을 돌므로 정복이 가능할까? Гэтэл яаж Ерихо цайзыг тойрсноор л энэ цайзыг эзэлж авах юм бэ? 그러나 그들은 하나님의 말씀에 순종하고 따랐습니다. Гэхдээ тэд нар Бурханы үгэнд дуулууртай хандаж үгэнд нь орсон. 그들은 무조건 돌기만 했습니다. Тэд зүгээр л тойрсон. 하나님의 말씀에 그대로 순종했습니다. Бурханы үгэнд шууд дуулууртай хандсан. 그 성을 무너뜨린 것은 하나님이셨습니다. Гэтэл тэр цайзыг нураасан нь Бурханы хийсэн ажил. 단 한 번도 점령당하지 않았던 여리고성이 한순간 다 무너졌습니다. Тэгэхээр нэг ч удаа эзлэгдэж байгаагүй энэ Ерихо цайз тэр үед нуран унсан байна. 내가 힘들여 요단강을 건넌 것 같지만 Уг нь би хүч зарцуулан тэр Йордан голыг гаталж байгаа юм шиг болов. 내가 힘들여서 여리고성을 돈 것 같지만 Уг нь би хүч зарцуулан тэр Ерихо цайзыг тойрж байгаа юм шиг боловч 그래서 요단강을 건넜고 여리고성을 정복한 것이 아니라 тиймээс л түүний улмаас л Йордан голыг гаталж тэгснээр л Ерихо цайзыг нураасан юм биш бахан. 하나님의 은혜로 하나님의 도우심으로 모든 것을 이룰 수 있었다라는 겁니다. Харин Бурханы тусламжаар, Бурханы нэгүслэр л энэ бүхэн бүтсэн байгаа юм. 그걸 깨달은 사람들이 결국에는 그 가나안 정복을 이루게 되는 거잖아요. Үүнийг ухаарч ойлгосон хүмүүс эцэст нь тэр Канаан үндэстнийг эзэлж авсан. 그래서 우리의 신앙이 더욱 성숙해지고 Тэгэхээр бидний итгэл илүү төлөвший, 우리의 믿음이 더욱 자라려면 бидний итгэл илүү өсөй гэвэл 하나님을 아는 은혜에서 자라가야 된다라는 겁니다. Бурхныг мэдэх тэр нэгүсэл дотор өсөх ёстой. 하나님의 은혜를 아는 것만큼 Бурхны нэгүслийг би мэдэх тусам 내 신앙은 성장한다라는 거예요. миний итгэл тэр хэмжээнд өсдөг. 네, 그러므로 우리 입에서 더욱 감사하는 삶을 살 수가 있는 겁니다. Тэгснээр бид өөрсдийн амаараа илүү талархсан үгийг хэлж амьдрч чадна. 네, 어린 자녀들도 어릴 때에는 부모의 마음을 잘 모릅니다. За балчир жоохон хүүхдүүд баг байхдаа аав ээжийнхээ сэтгэлийг бол ойлгохгүй. 그러다가 나이가 들면은요. Тэгж байгаад нас ахих юм бол 아,
우리 부모님이 나를 이렇게 키우셨구나. аав ээж маань намайг ингэж өсгсөн юм байна. 나를 이런 마음으로 키우셨구나. Намайг ийм л сэтгэлээр өсгөж дээ. 이런 수고와 이런 고생을 통해서 나를 키우셨구나. Ийм зүтгэл, ийм золиосоор дамжуулан намайг өсгсөн юм байна. 저도 젊었을 때는 부모의 마음을 이해하고 싶지만 이해할 수 없었습니다. Би залуу байхдаа аав ээжийнхээ сэтгэлийг уг нь ойлгохыг хүссэн ч ойлгодоггүй байсан. 그런 시간이 지나면서 Харин цаг хугацаа өнгөрхийн хэрээр 점점 부모의 마음을 이해할 수 있었다라는 거예요. баг багаар эцэг эхийнхээ сэтгэлийг ойлгож эхэлсэн. 아, 부모가 나를 얼마나 사랑했는지, Эцэг их маань намайг ямар их хайрлсан юм бэ гэдгийг, 나를 위해서 어떤 수고를 하셨는지. миний төлөө ямар зүтгэлийг гаргасан юм бэ гэдгийг. 때로는 부모가 나에게 요구하는 것을 감당하기가 힘들 때도 있었습니다. Заримдаа аав ээж маань надаас шаардаад байгаа зүйлийг биелүүлэхэд хэцүү байдаг байсан. 때로는 육신적인 고통이 따를 때도 있었습니다. Зарим тохиолдолд энэ махан биеийн зовлон хүртэл дагдаг байсан. 공부 열심히 하라는 말이 부담될 때도 있었습니다. Хичээлээ сайн хий гэж хэлж байгаа тэр үг нь дарамттай санагддаг үе байсан. 훌륭한 사람이 돼야 된다는 그 말씀에 부담이 될 때도 있었습니다. Мундаг хүн болох ёстой чи гэж хэлж байгаа тэр үг нь зарим тохиолдолд дарамт болж сонсогддог байсан. 근데 내가 잘하고 보니까 Гэхдээ би өөрөө том болоод харахад 그 말씀 모두는 다 나를 위한 간절한 부모의 마음이었다라는 겁니다. хэлж байсан тэр бүх зүйл нь миний төлөө аав ээжийн маань чин сэтгэл нь байсан байгаа юм. 지금도 마찬가지잖아요. Одоо ч ялгаагүй. 하나님은 우리에게 이 고난의 길도 말씀하고 계십니다. Бурхан бид бүхэнд зовлонгийн зам байгаа гэдгийг хэлж байгаа. 우리가 구원을 받으면 구원받는 그 순간부터 모든 것이 다 잘 되는 것이 아니잖아요. Бид аврагдлаа гэд аврагдсан тэр цаг мөчөөс эхлээд бүхий л амьдрал маань бүтэмжтэй сайн сайхан болчихгүй. 사실 구원받고 나면 더더욱 마음에 부담감이라는 것이 우리에게 다가옵니다. Харин ч аврагдах юм бол аврагдсан цагаас эхлээд бид бүхний сэтгэл зүрхэнд харин ч энэ ачаа дарамт нэмэгддэг. 그 옛날 습성대로 우리는 살 수 없잖아요. Өмнөх өөрийн зан авираар амьдрах аргагүй болж байгаа. 이제 옛사람은 벗어버리라고 하고 Хуучин хүнээ тайлгдсан. 새 사람을 입으라고 말씀하시니까 Шинэ хүнийг өмсгээд илтсэн болохоор 나를 변화시키는 것이 쉬운 문제가 아니잖아요. өөрийгөө өөрчилнө гэдэг нь амар асуудал биш байдаг. 내가 구원받기 전까지 오랜 시간 내 안에 이미 습관이 와 있습니다. Аврагдахын өмнө аврагдах хүртэл миний дотор амьдарч ирсэн суудсан зан чанар байгаа. 세상 가운데 살아가는 것이 훨씬 더 익숙하고 Энэ ертөнцийн энэ нийцээд амьдрах нь бидний хувьд илүү амар байдаг. 내 입에서 나오는 모든 말들이 세상 말들이고 Миний амнаас гарч байгаа үгч энэ ертөнц энэ нийгэмдэр хэрэглэгддэг тийм л үгс. 이것을 절제하고 바꾸는 것이 쉬운 일이 아니거든요. Гэтэл үүнийгээ захиргаадж үүнийгээ өөрчилнө гэдэг бол амар асуудал биш. 사람이 아침에 일어나는 시간을 바꾸는 것도 쉽지 않은데 Хүн өглөө босох цагаа өөрчилнө гэдэг хүртэл амаргүй. 예? 내 안에 있는 모든 습관을 하나님의 말씀에 맞춰 간다라는 것이 쉬운 문제가 아니잖아요. Гэтэл өөрийн дотор суудсан байгаа тэр зуршлыг Бурхны үгэнд би нийцүүлээд явна гэдэг бол амар асуудал биш байгаа. 그런데 그럴 때마다 하나님의 은혜를 생각하면 Гэхдээ бид нар тийм үе болгонд Бурхны нэгүслийг бодох юм бол 우리 마음속에 순종하고자 하는 마음이 생겨날 수밖에 없는 겁니다. бидний дотор бидний сэтгэлд дуулууртай байя гэсэн сэтгэл бий болохоос өөр аргагүй байдаг. 왜냐하면 주님이 나를 인도하시니까. Яагаад вэ гэвэл эзэн намайг удирдах байгаа болохоор. 근데 하나님의 은혜를 모르면 Харин би Бурхны нэгүслийг мэдгүй бол 전부 자기가 잘나서 교회를 다니는 것 같고 내가 부지런해서 교회를 잘 다니는 것처럼 생각하기 쉽다라는 겁니다. би сайндаа би ажилсаг одоо байгаа болохоор л чуулгандаа сайн ирж очоод байна гэж эндүрх үе байдаг байна. 하나님의 은혜를 알면 알수록 우리의 삶은 달라집니다. Тэгэхээр Бурхны нэгүслийг би мэдэх тусам ухаарахын чинээгээр миний амьдрал өөрчлөгддөг байна. 감사가 있고 겸손해지게 되어져 있습니다. Талархдаг болно. За мөн би өөрөө даруй дорд болно. 예전에 이 교회 안에서 잘못하다가 사고가 난 집에 신방을 간 적이 있습니다. За өмнө нь одоо чуулган дотор нэг осол гарснаар нэг хүн бэрхсэн байгаа. Тэгээ тэр айлд айлчлалаар очиж исэн удаатай. 유아실에서 아이를 보다가 천장에서 이 텍스가 떨어져 가지고 이 머리가 이마가 찢어진 그런 사고가 있었습니다. Хүүхдийн өрөөнд нялхсан өрөөнд хүүхдээ харж исэн. Гэтэл нөгөө таасных нь нэг текст унж ирээд тэгээд толгойг нь ингээд урж исэн. Тийм нэг осол аваар гарсан. 그래서 신방을 갔는데 Тэгээд тэр айлд айлчлалаар очсон. 거기에는 구원받은 가족도 있고 구원받지 않은 가족들도 있었습니다. Тэр айлд очсон чинь аврагдсан хүмүүс ч байсан, аврагдаагүй гэр бүлийнхэн ч бас байсан. 구원받지 않은 가족들은 목사님한테 뭐라고 얘기할까요? Аврагдаагүй гэр бүлийнхэн нь одоо пастор нь яваад очсон юу гэж ярих бол 책임지라고. одоо 하루слага хүлээг. 그죠? Тэгин үстэй. 화낼까요, 안 낼까요? Уурлах бол уурлахгүй бол 화를 내겠죠. уурлна. 교회에서 왜 사람을 다치게 하냐고. Сүмдэр байж байгаад энэ хүн бэртчлээ. Яаж байгаа юм. 아이가 다쳤으면 어쩔 뻔했냐고. Энэ хүүхэд бэртсэн бол яах юм. 소리를 지르면서 뭐라고 합니다. Ингээл орилж ашигараал ингээл тэгж байгаа. 그런데 자매님은요.
Гэтэл нөгөө ихч 뭐라고 얘기합니까? юу гэсэн бол 목사님, 저는 괜찮아요. пастора би зүгээрээ 이 정도로 감사합니다. энэ хэмжээнд бэртсэн дэж харин талархаж байна. 만약에 새로 오신 분이 다쳤으면 어쩔 뻔했습니까? Магадгүй шинэ ирсэн хүн тэнд суужгаад бэртсэн бол яах вэ? 아기가 다쳤으면 어쩔 뻔했습니까? Хүүхэд гэмтсэн бол яах вэ? 제가 그 모든 걸 막을 수 있어서 감사했습니다. Харин би тэр бүгдийн өмнөөс хаалтыг чадсандаа харин талархаж байна. 제 마음 어땠을까요? Энийг сонсоод миний сэтгэл ямар байсан бол 가슴이 찡한 거예요. энэ сэтгэл эвгүй болсон. 어떻게 자기가 그렇게 다치고도 Өөрөө ингэж бэртэж гэмтчихэд 이렇게 말할 수 있어요? яаж ингэж хэлж чадж байгаа юм болоо? 은혜인 겁니다. Нэгүслэл байгаа. 정말 그만하기를 다행인 것. Үнэхээр одоо тэр хэмжээнд бэртсэн нь ашгүй дээ. 그 가운데도 하나님이 지켜주신 것. Тэр дунд ч бурхан хамгаалж өгч. 그 가운데서 아이가 다치지 않고 Тэр дунд хүүхэд бэртэхгүй байхаа. 새로운 사람이 다치지 않고 За мөн шинэ хүн байсан бол тэр хүн бэртэхгүй байхаа. 나에게 이런 일이 벌어졌다라. Надад ийм үйл явдал болсон нь 하나님이 나를 쓰셨다라. бурхан намайг түүнд хэрэгжилжээ. 그것에 도리어 감사하는 그 간증이 함께 신방했던 사람 모두의 마음을 아름답게 만드는 겁니다. Тэгэхээр үүндээ харин талархаж байгаа тийм гэрчил нь айлчлалаар очсон бүх хүмүүсийн сэтгэлийг илүү сайхан болгож өгж байгаа. 내 안에 하나님의 은혜는 Тэгэхээр миний дотор байдаг бурхны 나만 нэгүсэл 은혜롭게 하는 것이 아니라는 겁니다. зөвхөн намайг л нэгүсэлтэй байлгадаг 내 хэрэг. 주변에 있는 모든 사람을 은혜롭게 하는 겁니다. Миний хүрээллийн хүмүүсийг хүртэл нэгүсэлтэй байлгадаг байх. 내 마음만 평안을 누리는 것이 아닙니다. Би л зөвхөн сэтгэлдээ амгалан байх юм 내 биш. 주변에 있는 모든 사람의 평안을 누리도록 하는 겁니다. Миний эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүс сэтгэл нь амар тайван байхад хүрэгдэг зүйл байна. 내가 은혜 위에 굳게 서서 살아가는 것이 Би энэ нэгүсэл дээрээ бат зогсоод амьдрах нь 나에게만 은혜로운 것이 아니라는 거예요. зөвхөн надад л хамаарах зүйл биш байх нь. 다른 사람도 그 은혜 위에 굳게 세울 수 있다라는 겁니다. Бусад хүмүүсийг ч гэсэндээ тэр нэгүсэл дээр бат зогсооход хүрэгдэг зүйл байна. 이 세상 모든 사람은 자기 몸이 귀합니다. Энэ дэлхий дээр байгаа бүх хүмүүст өөрийнх нь бие юунаас илүү чухал. 자기 생명을 귀하게 여기지 않는 사람이 없습니다. Өөрийнхөө амийг хайрладаггүй хүн гэж байхгүй. 그러니까 먹는 것 Тийм болохоор идэх зүйл. 가려서 먹잖아요. Ялгаж салгаж иддэг 왜? үстэй. 건강하기 위해서. Ягаад вэ? Эрүүл байхын тулд. 그래서 열심히 운동하잖아요. Тиймээс хичээнгүү дасгал хөдөлгөөн хийдэг. 왜요? 건강하기 Ягаад? 위해서. Эрүүл байхын тулд. 아프니까 약 먹잖아요. Өвдөхөөр эм уудаг. 자기를 건강하게 하기 위해서. Өөрийгөө эрүүл саруул байлгахын тулд. 좀 더 이 세상에서 건강하게 살고 싶어 하는 것이 사람의 마음인 겁니다. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр нэг одоо эрүүл саруул амьдрчих юмсан гэдэг нь хүний хүсэл байна. 그런데 자기 몸이 다쳤습니다. Гэтэл өөрийнх нь бие тэгж гэмтлээ штэ. 자기가 그렇게 귀하게 여기는 것이 다쳤습니다. Өөрийнх нь тэгж их хайрлаж, хэмнэж, гамнаж байсан бие нь бэртчлээ. 그러면 남을 원망할 만도 하잖아요. Тэгвэл уг нь эн чинь гомдлож болохоор л зүйл биз. 근데 왜 원망하지 않을까요? Гэтэл яагаад гомдлоогүй вэ? 우리 안에는 은혜가 있습니다. Бидний дотор нэгүсэл байдаг болохоор. 무슨 은혜가 있습니까? Ямар нэгүсэл байгаа вэ? 예수님이 내 죄를 대신해서 십자가에서 죽어주신 은혜가 있는 거예요. Есүс миний гэм нүглийн оронд загалмай дээр үхэж өгсөн тэр нэгүсэл байгаа. 예수님은 그 육신이 아깝지 않습니까? Есүсийн хувьд тэр амь нас нь хайран байгаагүй болов. 예수님은 그 육신의 고통을 잊었던 분입니까? Есүс тэр махан биеийн зовлонг мэдэрдэггүй нэгэн байсан болов. 아니잖아요. Үгүй үст. 우리와 똑같은 육신을 갖고 있습니다. Бидэнтэй яг л адилхан ийм биетэй нэг. 우리와 똑같은 성정을 가지고 있는 거예요. Бидэнтэй яг л адилхан одоо сэтгэл санаатай. 그렇기 때문에 예수님도 겟세마네에서 기도하신 거잖아요. Тийм л болохоор Есүс Гетсеманед залбирдаг шүү дээ. 이 잔을 내게서 옮겨달라. Энэ аягийг надаас өнгөрүүлээч. 그것도 3번씩이나 3-та. 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하시잖아요. Энэ хөлсөн цусан тусал мэтэл туслах мэт залбирсан. 그러나 하나님의 뜻에 자기 자신을 맡기잖아요. Гэхдээ л бурхны хүсэлд өөрийгөө даатгадаг. 자신의 마음은 그 잔이 넘어가기를 바라지만 Өөрийнх нь сэтгэл санааны байдал бол энэ аяг надаас өнгөрөөсөө гэдгийг хүссэн. 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 되기를 원하나요? Гэвч миний хүслээр биш харин таныхаар болог. 아버지의 뜻을 알기에 Аавынхаа хүслийг мэдж байгаа болохоор 거기에 순종했기에 түүнд дуулууртай байсан болохоор 예수님도 하나님의 은혜를 받았고 그 은혜를 우리 모두에게 끼칠 수 있었다라는 겁니다. Есүс бурхны нэгүслийг хүртэж чадсан. Тэр нэгүслээ бид бүгдэд ч гэсэндээ хүртэж чадсан байгаа юм. 그렇기 때문에 그 십자가를 끝까지 지시고 골고다 산을 오르실 수 있었던 겁니다. Тийм л болохоор тэр загалмайг эцсээ хүртэл өөрөн Голготын долгод өгсөн. 십자가에서 그 온 물과 피를 다 쏟아 흘리실 수 있었던 겁니다. Загалмай дээрээс өөрийн биедэх бүх ус цосыг урсгаж чадсан байна. 그러니까 그것이 그 은혜가 그 속에 있었기 때문에 이렇게 간증할 수 있는 거잖아요. Тэгэхээр тэр нэгүсэл түүний дотор байсан болохоор л ингэж гэрчилж чадж байгаа. 남이 다치지 않은 거에 감사할 수 있고
өөр хүн бэртэж гэмтээгүүд талархаж байна. 도리어 그 십자가를 자기가 질 수 있는 것에 감사할 수 있고 Эсвэргээрээ өөрөө тэр загалмайг үүрсэндээ талархаж байна. 감사할 수 있었던 그의 그 은혜를 우리는 한 번쯤 깊게 묵상해 볼 필요가 있다라는 겁니다. Тэгэхээр тийм нөхцөл байдал талархаж чадсан тэрхүү нэгүслийг нь бид нэг ч удаа болов гүн гүнзгий бас бодоод үзэх хэрэгтэй. 시편 34편을 보시겠습니다. Дуулал 34-өөс харъя. 시편 34편. Дуулал 34 10절입니다. 10 дугаар ишлэл. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Идэр арсланч гачигдан өлсөж байдаг. Эзнийг хайгчид харин ямар ч сайнаар дутагдахгүй. 이것은 다윗이요 아기스 앞에서 미친 채하고 도망친 사건 이후에 기록된 것입니다. За энэ болохоор Давид одоо Абимелехийн өмнө галзуу солиотой юм шиг дүр үзүүлээд түүнийхээ дараа бичсэн дуулал. 사무엘상 21장에 보면 1-р Самуэль 22-оос харах юм бол 다윗이 사울 왕에게 쫓기는 중에 블레셋 왕 아기스에게로 피신을 합니다. Давид Саул хаанаас зугтаж байх үедээ одоо Филистийн хаан Абимелехийн өмнө очдог байгаа. 근데 블레셋 사람들이 다윗이 누군지를 알아봤습니다. Гэтэл нөгөө Филистчууд чинь Давидыг таньсан байна. 그리고 그를 죽이려고 할 때 Тэгээд түүнийг алах гэсэн. 다윗은 자신의 목숨을 지키기 위해서 아주 비참한 모습으로 행세를 합니다. Гэтэл Давид тэр нөхцөл байдалд өөрийнхөө амийг хамгаалахын тулд үнэхээр эмгэнэлтэй өрөвдөлтөө тийм дүр төрхөнд шилждэг байна. 미친 사람처럼 침을 질질 흘리면서 Галзуу солиотой хүн шиг шүлсээ гоожуулаад 아무 힘이 없고 능력이 없는 것처럼 ямар ч хүч тэнхээгүй юм шиг 그렇게 연기를 하고 간신히 도망을 갑니다. ингэж жүжиглснээрээ Давидэд хандсан тэр анхаарлыг нь сарниулж чадсан. 그 이후에 기록한 말씀이 바로 시편 34편입니다. Түүний дараагаар бичсэн дуул нь энэ дуулал 34-р бүлэг байна. 사자 중에서도 젊은 사자는 가장 강하고 활동적인 존재잖아요. Арслангуудын дунд идэр залуу арслан гэх юм бол хамгийн хүчтэй байна. За мөн хамгийн одоо хөдөлгөөнтэй байна шүү дээ. 하지만 그렇게 강한 존재조차도 궁핍하여서 줄일 수 있다라고 말하고 있습니다. Гэтэл юу гэсэн бэ? Тийм хүч чадалтай арслан ч хүртэл гачигддаг, өлсдөг гэж байна. 이와 같이 세상적인 힘이나 능력, 이 젊음이라고 해도 우리는 자기 힘으로 안 되는 것이 있다라는 겁니다. Үүнтэй адилхан тэгэхээр энэ ертөнцийн одоо бидний өөрсдийн хүч чадал, бидний чадвар залуу нас гэдэг ч юм уу эдгээр зүйлсээр боломжгүй зүйлс гэж байдаг байна. 자기 자신을 자신의 힘으로 지키지 못하잖아요. Өөрөө өөрсдийгөө бид өөрсдийн хүчээр сахин хамгаалж чадахгүй. 내가 아무리 잘하려고 해도 Би ч нэг сайн 될 байхыг 때가 хүссэн 있잖아요. ч болж бүтэхгүй юу байна. 사업도 마찬가지입니다. Бизнес ч гэсэндээ адилхан. 자기가 아무리 잘하려고 하지만 Би ч нэг сайн хийх гэж хичээсэн. 자기 생각으로는 다 될 것 같지만 Миний бодлоор уг нь бол бүгд бүтэмжтэй болох юм шиг санагдаж байна. 하나님이 도와주시지 않으면 우리는 다 실패할 수밖에 없습니다. Гэхдээ бурхан туслахгүй юм бол бид нар бүтлгүйтэх боломж. 그걸 말씀하시는 거예요. Түүнийг хэлж байгаа. 여기 뭐라고 말씀하십니까? Энд юу гинвэ? 젊은 사자는 궁핍하여 줄일지라도 Идэр арсланч гачигдан өлсөж байдаг. 근데 하나님을 찾는 자는 Харин эзнийг хайгчид 모든 것 좋은 것에서 부족함이 없으리로다. ямар ч сайнаар дутагдахгүй. 예. 이것은 세상 가운데 물질적인 복뿐만 아니라 Энэ нь энэ ертөнцийн байдаг эд материаллык ерөөлөөр зогсохгүй 우리에게 끼치는 영적 축복을 말씀하고 있는 거잖아요. бидэнд үр нөлөөг үзүүлж байгаа сүнслэг ерөөлөгч гэсэндээ айлдаж байгаа үг байна. 어떤 상황 속에서도 하나님을 찾는 자는 Ямар ч нөхцөл байдалд орсон бурхныг эрэлхийлж хайж байгаа хүн 평안과 기쁨과 지혜를 얻을 수 있다라고 말씀하시잖아요. амар амгалан баяр хөөргийг мэрэгэн ухааныг олж авч чадна гэдгийг хэлж байгаа. 하나님을 전심으로 찾고 의지할 때 Бурхныг би бүх сэтгэл зүрхнээсээ хайх юм бол 하나님께서 우리에게 필요한 것을 가장 선한 방법으로 채워 주신다라고 말씀하고 있는 겁니다. Бурхан бидэнд хэрэгтэй болоод байгаа зүйлийг хамгийн сайн арга замаар дүүргэж өгдөг гэдгийг хэлж байгаа. 조건이 무엇이냐? Болцол нь юу вэ? 여호와를 찾는 것. Эзнийг хайх. 우리가 어떤 상황 속에서도 하나님을 찾으면 Бид нар ямар ч нөхцөл байдал дундаас Бурхныг л хайж байх юм. 그 하나님의 은혜로 말미암아 Тэр Бурхны нэгүслийн улмаар 그 모든 환경을 이길 수 있음을 우리에게 교훈해주고 있는 겁니다. өмнөө байгаа тэр бүх нөхцөл байдлыг ялж чадна гэдгийг сургамжилж байгаа. 정말 부족함이 많은 상황 속에서도 Үнэхээр дутагдах зүйл их тийм нөхцөл байдал дунд 주님이 나에게 베푸는 은혜를 생각하면 эзний надад хүртээсэн тэр нэгүслийг би бодох юм бол 지금의 부족한 그것조차도 다 잊을 수 있도록 다 모든 것을 세이브할 수 있도록 만들어 주신다라는 겁니다. одоо надад дутагдаад байгаа тэр бүх зүйлээ мартахад хүргэдэг, дахин шинжлэхтэд хүргэдэг байна. 그래서 환경을 이기고 마음에 평안을 주신다라고 말씀하고 있는 거예요. За тэгээд нөхцөл байдлыг ялан дийлж сэтгэлдээ амар тайван олж авч чадна гэдгийг хэлж байгаа. 하나님의 은혜는 이 세상 모든 것을 이기게 하는 힘을 가지고 있다라는 겁니다. Бурхны нэгүсэл бол энэ дэлхийн юу ч ялахад хүргэдэг хүчтэй зүйл байна.
그래서 그리스도인이라 함은 하나님의 은혜를 믿는 사람이고 하나님의 은혜 속에 살아가는 사람들인 겁니다. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүн гэдэг чинь Бурхны нэгүсэлд итгэдэг хүн, Бурхны нэгүсэл дотор амьдрдаг хүн байх нь. 그리스도인이라고 하는 그 단어 속에 Христэд итгэгч гэж хэлэгдэж байгаа тэр үгэн дотор, 구원받은 사람이라는 그 단어 속에 аврагдсан хүн гэж хэлэгдэж байгаа тэр үгэн дотор 하나님의 은혜가 있다라는 겁니다. Бурхны нэгүсэл байгаа хэрэг байна. 그리고 우리는 그 하나님의 은혜를 굳게 붙잡아야 된다라는 거예요. Тэгээд бид нар тэр Бурхны нэгүслээс баттай зуурах ёстой. 그 위에 우리는 모든 걸 생각해야 된다라는 겁니다. Түүний дээр би бүх зүйлийг бодож чаддаг байх ёстой. 기도할 때에도, Залбирах таач тэр, 묵상할 때에도, тунгаан бодох таач 말씀을 тэр, 읽을 때에도 үгийг унших таач тэр. 하나님이 내게 주시는 은혜를 찾아 우리는 나아가야 되는 겁니다. Бурхны надад хүртээсэн тэр нэгүслийг үргэлж эхлээд боддог байх ёстой. 낮은 대로 임하소서라는 책을 쓴 주인공의 이야기를 제가 한번 들은 적이 있습니다. Тэгэхээр нам дор газар айлчлан ирээч гэдэг нэртэй номыг бичсэн хүний хэлсэн үг бий. 그가 30대에 이 두 눈을 잃었습니다. Тэр хүн 30 орчим настайдаа хоёр нүднийхээ харааг алдсан. 정말 한참 일할 나이에 두 눈을 잃었으니 얼마나 답답하겠습니까? Яг эд ажил хөдөлмөр эрхэлж байх үедээ хараагүй болчлоо. Ямар харамсалтай хэрэг вэ? 그는 두 눈을 다 잃고 세상을 다 잃은 것처럼 인생을 포기할 수밖에 없었습니다. За хоёр нүдээ алдчихсан. Одоо юу ч харахаа болчихсон. Тийм болохоор энэ ертөнцийг алдсан юм шиг тийм мэдрэмж түн төрж ирсэн. 그 모습을 보고 아내도 떠나고 자식들도 떠났습니다. Тэр байр байдлыг нь хараад эхнэр нь ч хүртэл хаяад явдаг. Хүүхдүүд нь ч гэсэндээ орхиод оддог. 그러다가 그가 하나님을 만났습니다. Тэгэж явж байгаад энэ хүн бурхантай 그리고 уулзсан. 하나님의 은혜를 깨달았습니다. Тэгээд бурхны нэгүслийг ухаарсан. 그리고 그 위에 그것을 간증하며 다녔습니다. Тэгээд түүнээс хойш түүнийг гэрчлэл болгон ярьж явсан байна. 그러다가 미국까지 가게 되었습니다. Тэгэж байгаад Америкт хүртэл очсон. 근데 미국에서 한 의사를 만났어요. Америкт очоод нэг эмчтэй таарсан байгаа. 그리고 그가 그 눈을 진찰했습니다. Нөгөө эмч нүдийг нь харсан байна. 당신이 그 눈을 수술하면 지금 또 뜰 수 있습니다. 볼 수 있습니다. Таны нүдэнд хагалгаа их юм бол одоо хараа орж болохоор юм байна гэж хэлдэг. 그러니까 수술합시다 그랬어요. Тиймээс хагалгаанд ороорой гэдэг. 근데 그가 이렇게 이야기합니다. Гэтэл нөгөө хүн чинь ингэж хэлсэн. 아니요. Үгүй 괜찮습니다. зүгээр. 내가 두 눈을 뜨고 있을 때는 하나님을 몰랐습니다. Би хоёр нүд маань нээлттэй байх үед бурхныг мэддэггүй байсан. 그러나 두 눈을 감고 난 후에 Харин би хоёр нүдээ анснаас хойш 내가 하나님을 알게 되고 하나님을 만나고 하나님의 은혜를 깨달았습니다. бурхныг таньж мэдэж бурхны нэгүслийг ухаарсан. 내가 두 눈을 뜨고 있을 때는 하나님의 은혜를 몰랐습니다. Миний хоёр нүд нээлттэй байх үед би бурхны нэгүслийг мэддэггүй байж. 그러나 이제는 하나님의 은혜를 알게 됐습니다. Харин одоо би бурхны нэгүслийг мэдэж байна. 나는 눈을 뜨고 하나님을 잃는 것보다 Тиймээс би нүдээ нээгээд бурхныг алдснаас 두 눈을 감고 하나님의 은혜 속에 살아가겠습니다. хоёр нүдээ айнаад бурхны нэгүсэл дотор л амьдрья. 참 이 간증은요. Энэ гэрчлэл 우리의 심금을 울리잖아요. бидний сэтгэлийг ч гэсэндээ сэргээж өгнө. 내가 이 두 눈을 보는 것보다 Би энэ хоёр нүдэрээ харахаас илүү, 육신적인 삶보다 энэ махан биеийн амьдралаас илүү 내 이 영적인 삶이 얼마나 아름다운지를 아는 사람이잖아요. миний энэ сүнслэг амьдрал ямар чухал зүйл вэ гэдгийг бид нар мэдж байгаа хүмүүс шүү дээ. 내가 세상 것을 쫓아 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것보다 Би ертөнцийн зүйлийн араас хөөцөлдөж энэ ертөнц дээр л нэг сайн сайхан амьдрна гэхээс илүү 하나님의 은혜를 깨닫고 그 은혜 속에서 불편하고 힘들지만 살아가는 것이 훨씬 더 행복하다라는 것을 알고 있는 거잖아요. бурхны нэгүслийг ухаарад хэдийгээр дутагдж байгаа зүйл байгаа боловч тэгж амьдрах нь түүнд талархаад амьдрах нь илүү дээр юм а гэдгийг хэлж байна. 은혜 속에 사는 것이 훨씬 더 큰 기쁨이고 Нэгүсэл дотор амьдрах нь илүү том баяр хөөр одоо урам зориг байна. 우리도 한번 생각해 보자는. Бид ч гэсэндээ үүнийг бодож үзье. 과연 내가 하나님의 은혜를 얼마나 기억하고 살아가고 있고 Би ер нь хэр зэрэг бурхны нэгүслийг санан дурсаж амьдрна вэ? 그 하나님의 은혜를 얼마나 간증하며 살아가고 있고 Би энэ бурхны нэгүслийг хэр зэрэг гэрчлэн ярьж амьдрна вэ? 내가 그 은혜의 기쁨을 얼마나 누리고 살아가고 있는지. Би энэ нэгүслийн баяр хөөргийг хэр зэрэг эдлэн амьдрч байгаа вэ? 마귀는 내 안의 평강을 깨트리려고 합니다. Бодрос сүнс бидний сэтгэлд байгаа амар амгалан эвдэхийг хүсдэг. 세상 여러 가지 염려를 갖다가 불어넣습니다. ертөнцийн янзын санаа зовнилыг бидний дотор оруулдаг. 그리고 내 눈앞에 펼쳐 보여줍니다. Тэгээ тийм зүйлсийг бидний нүдний өмнө дэлгэж харуулдаг. 그때에 하나님은 우리에게 은혜를 끼치시잖아요. Тэр үед бурхан бидэнд нэгүслээ үзүүлдэг. 그럴 때 하나님의 은혜를 우리는 생각해야 된다. Тийм л үед бид нар бурханы нэгүслийг сандаг байх хэрэгтэй. 그럴 때 이길 힘을 우리는 갖게 되는 거예요. Тийм л үед бид нар түүнийг ялах хүч чадлыг олж авч чадна. 우리가 이 세상 가운데서 많은 연단을 받습니다. Бид нар энэ дэлхий дээр амьдрахдаа маш их дасгалжуулалтанд ордог. 베드로전서 5장 돌아가 보시면 1-р Петр 5 руугаа буцъя. 12절에 5-ын 12 дээр
너희는 이 은혜를 굽게 서라 그랬습니다. Энэ дээр энэ нэгүсэлд бат зогс гэж байгаа. 여기서 베드로 전서를 언제 누가 왜 썼는가? За тэгвэл эндээс энэ 1-р Петр номыг хэн хизээ яах гэж бичсэн бэ? 베드로가 베드로 전서를 쓸 때에 평안한 가운데서 쓴 것이 아니잖아요. Петр энэ 1-р Петр номыг бичихдээ өөрөө амар тайван тийм нөхцөл байдалд байгаагүй. 그때는 우리처럼 마음 놓고 편안하게 믿을 수 있는 시대가 아니었던 겁니다. Тэр үе бол бидний энэ үетэй адилхан сэтгэлээ сайхан тайван байлгаал ингээл амар амгалан байж исэн тийм үе биш байсан. 베드로 전서는 베드로가 말년에 그것도 예루살렘에 있을 때가 아니라 Тэгэхээр энэ 1-р Петр номыг энэ Илч Петр амьдралынхаа төгсгөлийн жилүүдэд за тэгээд Иерусалимд байхдаа ч биш. 로마에 가서 카타콤에 숨어서 전도하던 그때였습니다. Ромд байх үедээ за тэгээд катаком гэх агуу одоо булшин агууд одоо нуугдж байх үедээ битсэн байна. 그때는 네로 황제가 조직적으로 이 그리스도인들을 핍박하던 시대였습니다. Тэр үед Нерогийн хаан одоо санаатаагаар Христэд итгэгчдийг хавчиж зовоож исэн үе. 그렇기 때문에 대충 그냥 믿었던 사람들은 다 떨어져 나갔습니다. Тийм болохоор зүгээр нэг өнгөцгөн итгэсэн болж царайлж исэн хүмүүс нь бол яваад өгсөн. 그럼에도 불구하고 Тийм байхад 그 хүртэл 흩어진 유대인들 가운데 예수를 믿는 사람들에게 이 말씀을 기록한 거잖아요. тархсан тэр юудэчүүд дотор Есүст итгэгч хүмүүст энэ үгийг бичиж явуулсан байна. 그래서 베드로전서 1장 Тиймээс 1-р Петр 1 6절로 7절 말씀에 보면 6-7-г харах юм бол 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Хэдийгээр та нар одоо төр зуурын бас шаардлагатай бол элдвийн сорилтод зовж байгаа ч үүндээ үлэмж баярладаг. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэл дээр магтаал, алдар, хүндэтгэлд хүрэх юм. 베드로전서 1장에 베드로는 먼저 인사를 합니다. За 1-р Петр 1-р бүлэг дээрээс харах юм бол эхлээд Илч Петр мэдчилж байгаа. 그리고 천국 소망에 대해서 말씀합니다. Тэгээд Яваажингийн найдварын тухай өгүүлж байгаа. 그리고 난 뒤에 바로 이어서 고난이 있음을 이야기하고 있잖아요. Тэгээд түүнээс үргэлжлүүлэн шууд зовлон байх тухай хэлж байгаа. 고난은 반드시 있다. Зовлон бол гарцаагүй байна. 그러나 그 결과는 엄청난 축복이라고 말씀하고 있는 겁니다. Гэхдээ түүний үр дүн бол асар том ёроол байна гэдгийг хэлж байгаа. 고난을 받고 나면 반드시 하나님께서 너희를 온전케 하고 Зовлонг тэсвэрлэх юм бол тэр зовлонгийн дараа бурхан бүрэн төгс болгоно. 굳세게 하고 Бат болгоно. 강하게 하고 털을 견고케 하리라고. Хүчтэй болгоно гэж байгаа. 즉 연단은 은혜라고 말씀하고 있는 겁니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл дасгалжуулалтыг бол нэгүсэл гэж байна. 우리는 성경 속에 욥이라고 하는 아주 유명한 사람을 만나게 됩니다. Бид нар энэ Библи дотроос Йов гэж байгаа алдартай хүнтэй бас уулздаг. 그리고 욥기 23장 10절에 욥의 간증을 우리는 듣게 됩니다. Тэгээд Йов 23-ын 10 дээр байгаа энэ Йовын хэлсэн гэрчлэлийг бид нар сонсдог. 나의 길을 오직 그가 아시나니 Миний замыг тэр мэддэг. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 점금같이 나오리라. Тэр намайг шалгасны дараа би алт мэт урагш гарч ирдэг. 근데 이 고백은 욥이 평안할 때 아주 좋은 환경 속에 있을 때 한 고백이 아닙니다. Энэ өчл бол энэ Йовын хэлсэн үг Йов өөрөө сайхан нөхцөл байдалд амар амгалан байх үедээ хэлсэн үг биш. 욥기 1장에 보면 욥이 어떤 고난을 당했는지 아주 자세히 기록하고 있습니다. Йов 1-р бүлэг дээрээс харах юм бол Йов ямар зовлон амссан бэ гэдгийг дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. 첫 번째 1장 15절로 17절에 보면 재산의 모든 것을 다 잃어버렸습니다. 1-ийн 15-аас 17-г харах юм бол өөрийнхөө бүх эд хөрөнгийг алддаг. 욥은 그날에 아주 부자였습니다. Йов тухайн үедээ үнэхээр баян хүн байсан. 그 누구 못지않은 부자였습니다. Хэн хүнээс дутхааргүй баян чинээлэг байсан. 정말 큰 재산을 가지고 있었습니다. Үнэхээр их хэмжээний хөрөнгө мөнгөтэй нэгэн байсан. 근데 하루아침에 그 재산을 다 잃었습니다. Гэтэл нэг өдрийн өглөө тэр их хөрөнгөө бүгдийг алддаг. 다 잃었습니다. 다 조금 남겨둔 것이 아닙니다. Бүгдийг алдсан. Юу ч үлдээгүй. 하루아침에 거지가 된 거예요. Ерөөсөө нэг өдрийн өглөө л гуйлах ч болчихж байгаа. 큰 부자가 하루아침에 거지가 된다? Тэгэхээр асар том баян чинээлэг хүн нэг өдрийн өглөө гуйлах ч болно 여러분 гэх. 한번 상상해 보세요. Та бүхэн түүнийг нэг төсөөлөд үзээрэй. 그 사람 심정이 어떠할까요? Тэр үед түүний сэтгэл санаа ямар болох вэ? 죽고 싶을 겁니다. Өгөхийг л үсэмжлэн. 그죠? Тэг нь үстэй. 처음부터 거지였던 사람은 괜찮아요. Гэхдээ яг анхнаасаа л гуйлах ч байсан хүн бол хамаагүй. 처음부터 차가 없었던 사람은 불편하지 않습니다. Анхнаасаа л машингүй байсан хүн бол нэг төвөгшөөгд байхгүй. 맞죠? Зөв биз дээ? 맞아요? Зөв. 너무 먼 것 같아. Их хол санагдаад байх юм. 너무 멀리 계신 것 같아. Их хол суугаад байх шиг санагдаад. 좀 가까이 끌어당기고 싶은데. Саналуудыг нь жоохон урагшаа татчихулаа гэнэ. 기계가 다 고장 났어. Энэ төхөөрөмж нь бас эвдэрчиж. 예? 안 올라와요 강대상도. Энэ дээр бас доороосоо дээшилдэг бай.
통역사보다 작지요 제가. Орчуулагчаасаа намхан байна уу вэ? 그러니까 겸손하라고 하나님이 그러시는 것 같아요. Бурхан бас даруу бай гэж ингэж яах шиг байна. 큰 부자가 거지가 됐습니다. За тэгэхээр асар том баян хүн гуйлагч юм болчихж. 이거 죽고 싶은 마음 있을까요, 없을까요? Үнэхээр үххийг хүсэх сэтгэл төрөхгүй болов. 내가 차라리 이렇게 사느니 죽는 게 낫다. Уу ингэж амьдрснаас үхсэн нь дээр юм байна гэдэг. 그런 마음 들 수도 있을 겁니다. Тийм сэтгэл төрөхч боломжтой. 근데 두 번째 가정을 다 잃어버렸어요. За гэтэл хоёрдугаарт гэр бүлээ хүртэл алддаг. 18절로 19절에 보면 18, 19-ээс харах юм бол 요백에는 10남매가 있었습니다. Йовд 10 хүүхэд байсан. 네. 그런데 그 아들 딸들이 다 죽었습니다. Гэтэл тэр хөвгүүд огт нь бүгдээрээ үхдэг. 그들을 참으로 하나님의 사람으로 훌륭하게 잘 키웠습니다. Уг нь бол бурхны хүнээр мундаг хүн болгож тэднийгээ өсгсөн. 그들을 어디에 내놔도 손색이 없는 자녀들이었습니다. Тэр хүүхдүүд нь хаанч очсон бусдаас дутхааргүй тийм л үр хүүхдүүд нь байсан. 아버지로서 그들을 볼 때마다 참 대견스럽고 아주 마음이 뿌듯했습니다. Аав ч гэсэндээ тэднийг харахтаа үргэлж сэтгэл нь одоо багтан байсан байна. 그런 딸들이 Тийм охтууд, 하루아침에 집에 다 깔려서 죽었어요. тийм хүүхдүүд нь нэг өдрийн өглөө байшинда дарагдаад үхдэг. 근데 이 소식을 듣고 Гэтэл энэ мэдээг сонсоод 욥이 뭐라고 간증하는지 아십니까? Йов юу гэж гэрчилснийг мэдв үү? 욥기 1장. Йов 1-ээс харъя. 1장 21절입니다. 1:21 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Нүцгнээр би ихийнхээ хэвлэлийгээс ирсэн. Нүцгнээр би тийшээ буцах болно. Өгсөн нь эзэн авч одсон нь ч эзэн тул эзний нэр алдаршиг гэв. 도리어 욥이 하나님을 찬양하고 있습니다. Эсвэргээрээ Йов бурхныг алдаршуулж магтаж байна. 재산도 잃어버리고 가족도 잃어버렸는데 Хамаг өв хөрөнгөө алдсан, үр хүүхдүүдээ алдсан. 도리어 하나님을 찬양하고 있잖아요. Тэгсэн мөртлөө эсвэргээрээ бурхныг алдаршуулж. 그리고 세 번째는 자신의 건강까지 잃었습니다. Нэг 3 дугаард өөрийнхөө энэ эрүүл мэндийг хүртэл алддаг. 온 몸에 악창이 들었습니다. Бүх биед нь одоо яр шарах гардаг. 기아장을 가지고 와서 거기를 긁었습니다. Тэгээл вар хаглал тэр хилтерхийгээр нь мааждаг. 못 고치는 병에 걸리고 말았습니다. Идэгшгүй өвчин тоссон байна. 건강을 완전히 잃어버렸다는 거잖아요. Өөрийнхөө энэ эрүүл мэндийг бүрэн гүйцэд алдсан. 이젠 더 이상 잃을 것도 없는 겁니다. Одоо бүр алдаад байх юмгүй болсон 근데 байна. 그 와중에 욥의 아내가 이렇게 말합니다. Гэтэл тийм байр байдал донд нь Йовын эхнэр хүртэл тэгж хэлдэг. 2장 9절 2:9 дээр 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Тэгэхэд эхнэр нь түүнд чи чин үнэнчээ хадгалсаар л байна уу? Бурхныг хараагаад үх гэв. 차라리 그렇게 사느니 하나님 욕하고 죽는 게 낫지 않냐. Чи ингэж амьдарч ийснээс зүгээр бурхныг хараагаад үхсэн нь дээр юм биш үү? 하나님 원망하고 죽으라고. Бурханд гомдлоо зүгээр үхэлтэй гэж. 당신에게 뭔 희망이 있냐고. Одоо танд ямар найдлага байна? 당신의 하나님이 어디 있냐고. Итгээд өсөн бурхан чинь хаана байна? 지금 그렇게 얘기하고 있는 거잖아요. Одоо яг л тийм зүйлийг хэлж байгаа байхгүй юу? 근데 그거에 대한 답이 10절에 나와 있습니다. Гэтэл үүнд хариулсан хариулт нь 10 дээр гарч байна. 함께 읽겠습니다. 10-ыг хамт уншия. Харин тэрээр түүнд чи мунхаг эмсийн адил ярьж байна. Сайныг бурхнаас хүлээн авсан бид мууг хүлээн авах ёсгүй юу гэв. Энэ болсон бүхэнд Йов уруулаараа нүгэл үйлдэлсэнгүй. 복도, 재앙도 하나님께 주시는 건다. Сайн сайхныг ч тэр энэ муу муугч гэсэндээ бурхан өгдөг. 나에게 복 줄 때는 하나님 앞에 감사하다가 Намайг өрөөж байхад нь бурханд талархаж байгаа. 나에게 이 고통이 주어진다라고 내가 어떻게 하나님을 배신할 수 있겠냐는 거예요. Надад зовлон өглөө гэд би яаж бурханаас урвах юм бэ гэж байгаа. 우리의 신앙이 이래야 되지 않겠냐. Бидний итгэл ийм байх хэрэгтэй биш гэж үү? 좋을 때는 하나님이 나에게 이렇게 해주셨다라고 자랑하면서 Сайн сайхан үедээ бол бурхан надад ингэж хандлаа, тэгж хандлаа гэж бахархдаг, сайрхдаг. 좀 힘들고 어려울 때는요. Харин нэг хүн хэцүү үедээ 도대체 하나님이 나한테 왜 이러는지 모르겠다. бурхан надад яагаад ингэж хандаж байгаа юм болоо? 하나님의 뜻이 어디 있는지 모르겠다. Бурханы хүсэл юу юм болоо мэдэхгүй маа. 왜 나에게 이런 고통을 주시냐. Яагаад надад ийм зовлон өгж байгаа юм болоо? 우리는 도리어 하나님께 원망하고 있지는 않습니까? Ингэж бид бурханд гомдлож байгаа юм биш үсттэй. 욥은 말하고 있잖아요. Йов хэлж байна. 하나님께 복을 받았은즉 재앙도 받지 아니하겠느냐. Сайныг бурханаас хүлээн авсан бид мууг хүлээн авах ёсгүй юу? 나에게 복도 주시는 분, 내게 재앙도 주실 수 있다라는 거예요. Надад энэ сайн сайхныг ёроолыг өгдөг нэгэн муугч гэсэндээ, гамшигч гэсэндээ өгөх 이런 боломжтой. 고난을 당하는 중에 이런 고백을 하는 거잖아요. Ийм зовлон амсаж байх үедээ Йов тийм өчлийг хэлж байгаа. 내가 가는 길을 오직 여호와께서 아신다. Харин миний явах замыг тэр мэддэг. 하나님이 아시는 분. Бурхан мэддэг. 우리의 모든 인생을 주관하시는 분이 하나님이잖아요. Бидний бүхий л амьдралыг удирдах
захирж байгаа нэг нь бурхан. 나의 주인이 하나님이신 거잖아요. Миний эзэн бол бурхан байна. 그가 나를 단련하신 후에는 내가 점금같이 나오리라. Тэр намайг шалгасны дараа би алтмит дурагч гарч ирдээ. 정말 감당치 어려운 그 고난 가운데서도 Үнэхээр давж дийлхэн аргагүй тийм том зовлон дотор 하나님은 나를 더욱 연단하셔서 하나님이 쓰시기에 합당한 사람으로 만들고자 하신다라는 거예요. бурхан намайг түүгээр шалгаж дасгалжуулсны дараа илүү зохистой хүн болгож өөртөө илүү хэрэглэхийг хүсэж байгаа. 그 은혜의 자리에서 그 은혜를 굳게 붙잡고 그것을 감당해낼 때 하나님은 우리를 더욱 큰 사람으로 쓰신다라는 겁니다. Тэгэхээр тэр нэгүслийн байран дээр бид нар тэр байр сууриа бат сахих юм бол бурхан бидэнд тусалж өөртөө илүү ихмээр хэрэгэлдэг баг. 근데 그런 고난이 주어졌을 때 Харин тийм зовлон өгөгдөх үед 흔들리거나 그 자리를 옮긴다면 ганхах ч юм уу аль эсвэл түүнээсээ зайлсхийлээ. 욥은 실패자가 되었을 것이고 Тэгсэн бол Йов бүтлгүйтэх байсан. 이런 간증을 할 수 없었을 겁니다. Тэгээ тийм гэрчлэлийг хэлж чадахгүй байхаас. 우리에게도 이런 고난이 있을 수도 있습니다. Бидэнд ч гэсэндээ ийм зовлон байх боломжтой. 이런 고통을 여러분들은 어떻게 견디고 있습니까? Ийм өвдөлт зовлон та бүхэн яаж тэсвэрлэж байгаа вэ? 그러나 그 고난 속에서도 하나님이 나와 함께 하신다라는 겁니다. Харин тэр зовлон дотор бурхан надтай хамт байгааг 내가 아파할 때 би өвдөж байхад 하나님은 더 아파하신다라는 거예요. бурхан илүү өвдөж байгаа. 정말 자식이 아플 때 부모의 마음은 어떻습니까? Үр хүүхэд нь өвдөх үед эцэг эхийн сэтгэл ямар байдаг вэ? 차라리 저 아이가 당하는 저 고통을 내가 당했으면 좋겠다고. Энэ хүүхдийг өвтгснөөс намайг өвтгөөч. 하나님 저 고통을 나에게 옮겨 주시옵소서라고 기도하지 않습니까? Бурхан минь энэ хүүхдийн өвдөлтийг над руу шилжүүлээд өгөөч гэж залбирдаггүй юу? 그게 부모의 마음이잖아요. Энд чинь л эцэг эхийн сэтгэл үстэй. 부모는 그런 마음을 갖고 있습니다. Эцэг эх хүн ийм л сэтгэлтэй хүмүүс. 그렇다면 하나님은요? Тийм бол бурхан. 하나님은 어떠실까요? Бурхан ямар бол? 하나님은 우리를 위해서 십자가에서 죽어주신 분입니다. Бурхан бидний төлөө загламай дээр үхэж өгсөн нэгэн шүү дээ. 더 간절한 마음으로 그런 마음을 가지고 우리를 위해 기도하시지 않겠냐는 거예요. Илүү чин сэтгэлийг тэгээд бидний төлөө залбирж идэг биш болов. 넘어져 있는 나를, 힘들어하는 나를 붙들어 주지 않겠냐는 거예요. Унаж байгаа намайг хэцүү байдалд орсон байгаа намайг бурхан зуурж байгаа биш болов. 내가 지쳐 쓰러질 때도 하나님은 내 곁에서 떠나지 않는 겁니다. Би цуцсан унаж байх үед ч гэсэндээ бурхан миний дэрэгдээс холддоггүй байна. 그리고 일어나라고. Тэгээд бос гэдэг. 의로운 오른손을 내미시는 겁니다. Тэгээд зөвхөн тэр баруун мутраа над руу сунгаж 그리고 байдаг. 나를 이렇게 세워 주시는 겁니다. Тэгээд намайг босгон байгуулж өгдөг байна. 그때 우리는 하나님의 은혜를 기억하는 겁니다. Энэ үед бид нар бурханы нэгүслийг санах ёстой. 하나님의 은혜 속에 내 자신을 세울 때 Бурханы нэгүсэл дотор л би өөрөө өөрийгөө босгох юм бол 우리는 그 어떤 고난도 이겨낼 수 있는 겁니다. бид нар ямар ч зовлон ялч чадна. 그리고 그 고난을 통해서 더욱 자기 자신에게 큰 유익이 있음을 깨닫게 되는 겁니다. Тэгээд тэр зовлонгоор дамжуулан тэр зовлон харин ч надад илүү ашигтай байжээ гэдгийг ухаарна. 그리고 우리는 교제의 은혜 가운데 있어야 됩니다. Тэгээд бас бид нар энэ нөхөрлийн нэгүсэл дотор байх хэрэгтэй. 베드로전서 5장 돌아가 보겠습니다. 1-р Петр 5 руу буцъя. 13절로 14절 상반절에 보면 13-14-ийн дунд хэсгээс харах юм бол 함께 택가심을 받은 바벨론에 있는 교회가 너에게 무난하고 그랬습니다. 13 дээр та нартай хамт сонгогдсон Вавилон дахь чуулган гэж байна. 내 아들 마가도 그리하느니라. Вавилон дахь чуулган болоод мөн миний хүү Марк та нартай мэдчилж байна. 너희는 사랑의 입맞춤으로 피차 무난하라. Хайрын үнсэлтээр бие биетэйгээ мэдчлэх тун. 바벨론에 있는 교회가 너희에게 무난한다는 말씀은 즉 교회 대 교회가 서로 무난한다는 얘기입니다. За Вавилон дахь чуулган та нартай мэдчилж байна гэдэг нь чуулгантайгаа мэдчилж байгаа явдал байна. 믿음의 아들 마가도 너에게 무난한다 그랬습니다. Тэгээд бас миний хүү Марк та нартай мэдчилж байна гэсэн. 개인도 교회에 무난 인사를 드리고 있다라는 얘기입니다. За хувь хүн ч гэсэндээ чуулганд энэ мэдчилгээг дэвшүүлж байна гэсэн үг. 그러므로 피차 무난하라. 너희들도 피차 무난하라 이렇게 말씀하잖아요. Тэгээд ингэснээр хайрын үнсэлтээр бие биетэйгээ мэдчлэх тун. 이것은 개인 대 개인의 무난 인사를 드리는 겁니다. Энэ нь одоо хувь хүнтэй нэг нэгнтэйгээ мэдчлэхийг хэлж байгаа. 이 무난 인사한다라는 건 서로 교제한다라는 걸 의미하는 겁니다. Энд мэдчлэх гэж байгаа нь нэг нэгнтэйгээ нөхөрлөхийг хэлж байгаа. 우리는 이 교회에 나옵니다. Бид энэ чуулгандаа ирдэг. 그러면 나는 과연 이 교제에 기쁨을 누리고 살아가고 있는지 За тэгвэл би энэ нөхөрлөл дотроосоо баяр хөөргийг би олж авч чадаж байгаа юу? 오늘 아침에도 여러분들 교회에 들어오실 때 많은 분들이 여러분들을 환대해 주셨을 겁니다. Өнөөдөр өглөөч гэсэндээ та бүхэн чуулгандаа ирэхэд олон хүмүүс мэдлэл огтож авсан баг. 무난 인사를 드렸을 겁니다. Мэдчилсэн баг. 과연 나는 이러한 마음을 가지고 살아가고 있는지 Би яг тийм сэтгэлтэй амьдарч байгаа юу? 교회에게 무난하고 형제자매에게 무난하고 Чуулгандаа мэдчилж, ахан дүүстэй мэдчилж 정말 이
교제 가운데 살아가고 있는지, Энэ нөхөрлөл дотроо амьдарч байгаа юу? 나 혼자 잘 믿는 줄을 생각하고 살아가면 착각입니다. Би ганцаараа л одоо үнэхээр сайн итгэж амьдарж байгаа гэж бодож байгаа бол тэр бол эндүрл. 우리는 더불어 교제함을 통해서 함께 가야 하는 사람들인 겁니다. Бид нэг нэгнтэйгээ нөхрөлснөр хамтдаа явах ёстой хүмүүс байна. 이 돌이요, 저 산 위에서 이렇게 보면 뾰족뾰족하게 생겼습니다. За чулуунуудыг харах юм бол одоо уулан дээр байгаа чулуунуудыг харах юм бол шавх үзүүртэй тийм байна. 그런데 그 돌들이 이 물 속에서 휩쓸려서 굴러가면 Харин тэр тийм чулуунууд усанд ороод тэгээд усан дотор одоо нэг тэгээ мөргөлдөөл өнхрөөд явж ивэл 점점 따듬어집니다. баг багаар одоо тэр хурц үзүүр нь ховхорч байдаг. 그 칼날처럼 날카롭던 그 모양이 깎여 나갑니다. Эхэндээ шавх үзүүртэй хатгаж исэн тийм үзүүр нь байхгүй болж одоо гөлгөр болдог 그 байна. 물 속에 있을 때. Усан дотор байвал 근데 나는 고통스럽다고 뛰쳐나가 버리면 харин надад зовлонтой байна гэдээ уснасаа гарчвал 그 돌은 그 생긴 그대로 뾰족한 그 날카로운 돌 그대로 그렇게 존재할 수밖에 없는 겁니다. тэр чулуу яг л өмнө байсан байдлаараа яг тийм шавх үзүүртэй бусдыг хатгадаг чигээрэл байна. 근데 강물에 휩쓸려서 내려온 돌들은요. Харин усанд одоо угаагдаж ингэж гөлгөр болж байгаа чулуунууд 더럽게 먹기에 딱 좋은 돌이 되잖아요. хорхог хийж идэхэд яг гой тохирсон чулуу болдог үсттэй. 그죠? Тийм ээ. 동글동글하니 Бөөрнгийг гөлгөр. 그와 같이 Түүнтэй адилхан. 우리는 이 몸된 교회 안에 교제 가운데 있어야 Бид нар бий болох энэ чуулган дотор нөхөрлөл дотор байж 자기의 모난 부분이 깎이는 겁니다. миний болж үтэхгүй талууд хугархан байна. 그리고 하나님의 사람으로 더욱 온전케 되고 선한 사람으로 온전케 되어져 가는 겁니다. Тэгээд бурхны хүнээр би илүү төгс хүн болж одоо бүрэн гүйцэд хүн болно сайныг үлдэхэд 우리가 구원받았지만 бид аврагдсан боловч 정말 모난 것이 얼마나 많습니까? бидэнд одоо болж бүтэхгүй зүйлс ямар их байдаг вэ? 정말 잘못된 성격들이 얼마나 많습니까? Буруу муу тийм зан авир ямар их байдаг вүлээ? 저도 구원받았을 때요. 정말 무서워서 사람들이 쳐다보지를 못했대. Би аврагдахын өмнө одоо намайг аврагдах үед хүмүүс ерөөсөө над руу харж чаддаггүй байсан гэж байгаа. Би их амар харагддаг 우리 байсан. 자매가 항상 그랬습니다. Манай ихнэр дандаа тэгж ирсэн. 당신은 절대 눈 똑바로 뜨면 안 된다. Ерөөсөө одоо ихсэлж харж болохгүй шүү та. 그러면 모두가 화났는 줄 안다고. Тэгэх юм бол хүмүүс таныг хараад ууралж ийн гэж боддог 그리고 шүү. 좀 맨날 좀 웃으라고. Тэгээ жоохон инээмсэгэл гээл. 왜 화난 사람처럼 그러고 다니냐? Ягаад нэг дандаа ууралцсан хүн шиг царайтай явж идэв. 그거 참 고치는 거 쉽지 않습니다. Тэрийгэ засах их амаргүй. 제가 신앙생활 할 때 저희 교회 담임 목사님이 오셔서 이렇게 얘기합니다. Тэгээд би итгэлээр амьдарч явах үед манай чуулганы ахлах пастор ирээд ингэж хэлж байгаа. 제가 뭘 얘기하면 뭔 얘기를 한다고 막 설명을 하면 이렇게 얘기하십니다. За би ингээд одоо ямар нэг юм хэлээд одоо тайлбарлах гэх юм бол ингэдэг гэж байгаа. 형제님 눈에 힘 빼세요. Хаана харцаа жоохон буулга. 눈에 힘을 주고 이야기한다. Харцаа их хурц болгоод яриад байна гэдэг. 저는 이제 진지하게 이야기한다고 이야기하는데 Би уг нь бол их нухацтай зүйл ярьж ийн гэл ингээл нухацтай царайлал ярьж байгаа. 듣는 사람은요 Гэтэл сонсож байгаа хүн 화나서 하는 얘기처럼 들릴 수 있다라는 거예요. нэг уурлаад ярьж байгаа юм шиг сонсогдоод байна гэж байгаа. 사람은 내 마음을 다 모르잖아요. Хүн угаасаа миний сэтгэлийг мэдгүй шүү. 얼굴에 드러난 것을 보고 말하잖아요. Харин энэ зүс царайн дээр ямар байна? Түүгээр нь л ярина. 그죠? Тийм ээ. 그래서 제가 지금 몽골에서는 오해를 더 많이 받습니다. Тиймээс би одоо Монголд бүр илүү их буруу ойлгогддог. 그래서 저를 아는 사람들은 대부분 이렇게 얘기합니다. Намайг таньдаг хүмүүсийн дийлэнх нь тэгдэг. 울란동북교회 목사님 무섭다고. Улаанбаатар зүүн чуулганы пастор аймаар 그죠? тэгдэг тийм ээ. 저 안 무서운 사람이거든요. Би уг нь аймаар хүн биш шүү дээ. 근데 무섭다고 얘기합니다. Гэтэл аймаар пастор гээл. 왜냐하면 제 말을 듣지도 못하시고 Одоо миний ярьж ирэхийг сонсож 제 байгаагүй. 마음을 모르니까 Миний сэтгэлийг мэдгүй болохоор 바깥으로 드러난 거 가지고 볼 수밖에 없잖아요. энэ гадна талаас нь хараад нүүр царай нь ямар байна түүгээр хараад тэгж дүгнж байгаа. 그래서 이걸 바꾸려고 저도 애를 많이 씁니다. Тиймээс үүнийгээ уг нь өөрчлөх гэж би хичээдэг. 그래서 지금 이 정도 된 거예요. Тиймээс хичээж одоо нэг энэ зэрэгтэй л болсон. 이 정도가 그래요. Энэ зэрэгтэй болсон. 이거 바꿔서 이 정도 된 겁니다. Би өөрчлөгдөөд энэ зэрэгтэй болцсон байгаа шүү дээ. 옛날에는 아이들이 울다가도요 제 얼굴 쳐다보면 뚝 굳혔어요. Өмнө нь бол хүүхдүүд уйлж байгаа л намайг харах юм бол уйлахаа болдог байсан. 제 눈만 보면 겁나서 울음도 끝인 사람. Миний харцыг хараад уйлж исэн хүүхэд хүртэл уйлахаа болчдөг. 근데 지금은요. Гэтэл одоо 제 앞에서 대놓고 울어요. миний өмнө зүгээр илэн далангүй уйлж байгаа юм. 많이 바뀐 거죠. Би их өөрчлөгдсөн байгаа юм шүү дээ. 이젠 애들 제압이 안 됩니다. Одоо хүүхдүүд бол надаас айхаа болсон. 아무리 제가 눈을 흘겨도 Хичнээн би муухай харсан ч 안 통해요. ерөөсөө мэдрэхгүй байгаа. 물론 할아버지가 돼서 그런 것 같습니다. Мэдээж би бас өвөө болцсон болохоор тийм бахал да. 그것처럼 Түн шиг 우리는 교회 안에서 교제를 통해서 하나가 돼 가야 됩니다. бид энэ чуулган дотроо нөхөрлөөр дамжуулаад нэг болоод явах хэрэгтэй. 그리고 모난 부분들을 닦아 가야 됩니다.
Тэгээд өөрсдийнхөө засах зүйлсийг засаад явах. 잘못된 것을 고쳐가야 되는 거예요. Буруу муу зүйл байгаа бол түүнийг засаад явах хэрэгтэй. 그냥 난 내 이대로가 최고라고 생각하는 것. Би угаасаа л энэ хэвээрээ байж ивэл болоо. 그건 우리에게 문제인 거예요. Тэр нь бидэнд асуудал болох зүйл. 지금도 우리는 변해가야 됩니다. Одоо ч гэсэндээ бид өөрчлөгдөөд л явж явах хэрэгтэй. 저도 지금 고칠 것이 많다고 생각합니다. Надад ч гэсэндээ одоо өөрчлөх зүйлс олон байдаг гэж би 그래서 бодлоо. 고치려고 애를 씁니다. Тэм болохоор засах гэж өөрчлөх гэж хичээдэг. 또 뒤에 가서 회개하고 Тэгэл 내가 왜 그때 그랬을까? дараа нь дахиад гимшдэг. Би яагаад тэр үед тэгчвдээ. 좀 더 부드럽게 말할 수 있었는데, Нэг жоохон зөөлөн хандчихгүй яавтаа гэж. 좀 더 넓은 마음으로 넓게 생각할 수 있었는데, Нэг жоохон уужим сэтгэлээр уг нь одоо бодлоготой байчиж болох л байсан шүү. 내가 너무 마음이 좁았구나. Гэтэл миний сэтгэл дэндүү одоо твдүү байж. 내 생각이 너무 짧았구나. Миний бодол дэндүү богино байж. 이런 마음이 들 때가 있습니다. Тийм сэтгэл төрөх үе 그리고 байна. 회개하고 돌이키는 거. Тэгэл гимшээл эргэдэг. 그게 교제인 거예요. Тэр бол нөхөрлөл. 형제 자매들과 교제하는 가운데에서 Ахан дүүстэйгээ нөхөрлөл дотор. 나보다 나은 것을 닮아가는 거예요. Надаас илүү одоо дээр зүйл байх юм бол түүнийг нь 나보다 дөөр 나은 авах. 것을. Өөрөөсөө дээр зүйлийг нь. 제가 중앙교회 목사님 굉장히 존경하는데요. Би одоо төв чуулганы пастрыг их хүндэлдэг. 딱 한 가지 존경하는 거 있습니다. Хүндлэх нэг зүйл байдаг. 여러 가지 중에 하나가 뭐냐면 Олон зүйлс байгаа л да. Гэхдээ нэг нь юу вэ гэвэл 이 모든 사람에게 유하다라는 거. бүх хүмүүст одоо адил ханддаг. 모든 사람에게 유하다는 거. Бүх хүмүүст адил ханддаг. 맞죠? Зүг биз дээ. 저만 그렇게 느끼는 게 아니잖아요. Би л тэгж мэдрээгүй баг. 저는 그런 마음을 가지고 있는 분 많이 못 봤습니다. Би одоо тийм одоо сэтгэлтэй байдаг хүнийг олон харж байгаагүй. 본인의 생각이 있고 Мэдээж өөрийн үзэл бодол гэж юм байна. 본인의 계획이 있어도 Өөрийн төлөвлөсөн зүйл гэж байна. 주장하지 않는다. Гэтэл түүнийг одоо тулгадаггүй. 모든 사람의 생각을 끝까지 듣는다는 거. Бүхий л хүмүүсийн бодол санааг бас сонсож өгдөг. 정말 그게 쉽지 않거든요. Тэр бол амаргүй зүйл. 근데 그것을 받아들인다라는 거. Гэтэл тийм зүйлсийг хүлээж авдаг. 그래서 때로는 교회의 계획이 바뀔 때도 있지만 Тиймээс заримдаа чуулганы төлөвлөгөө өөрчлөгддөг. 이것 또한 성령이 인도하신다라는 거. Гэхдээ түүнийг ч гэсэндээ ариун сүнс л удирдах байгаа. 그게 사람의 계획과 사람의 생각을 한다라면요. Түүнийг хүний төлөвлөгөө хүний бодлоор хийж байгаа. 처음에 계획한 대로 해야 되는 거지만 Эхэнд төлөвлөснөөр бол уг нь явах хэвээр. 성령의 인도하심을 쫓아 순종하고 간다라는 것은 때로는 순간순간 변할 때도 있다라는 겁니다. Гэтэл ариун сүнсний удирдлагыг дагаад түүнд нь дуулууртаагаар явж байгаа үед зарим тохиолдолд дундаас нь өөрчлөгдөх үеуд ч гэсэндээ 끝까지 байдаг. 하나님이 우리에게 어떻게 하시는가를 기다리는 거예요. Эцсийн хүртэл явж бурхан бидэнд яаж хандах нь уу гэдгийг хүлээх байдаг. 끝까지 하나님의 뜻이 어디 있는지를 살피는 것. Эцсийн хүртэл бурханы хүсэл юу вэ гэдгийг ажиглаж одоо хүлээх. 그것은 구원받은 그리스도인이 가져야 할 마음인 거죠. Тэр нь аврагдсан Христэд итгэгч хүний тээх ёстой 그 сэтгэл. 마음을 잘 지키는 것. Тэр сэтгэлийг сайн хадгалж ав. 형제 자매들의 말에 귀를 기울이는 것. Ахан дүүсийнхээ үгэнд чих тавих. 그 교제 속에서 하나님의 뜻을 발견하는 것. Нөхөрлөл дотроос бурханы хүслийг олж авах. 그러기 위해서 우리는 하나님과의 교제가 잘 이루어져야 되는 겁니다. Ингийн тулд бурхантай хийх нөхөрлөл бидэнд их байх ёстой. 단순한 인간 관계가 아니라 Зүгээр нэг хүн хоорондын харилцан яриа биш. 하나님과의 인격적 관계로부터 우리는 시작해야 되는 겁니다. Бурхантай илүү нухацтай тэр харилцаа холбооноос бид нэр эхлэх ёстой. 성도 간의 교제를 통해서 Итгэгч хоорондын нөхөрлөлөөр дамжуулан 우리는 단순한 만남을 이어가는 것이 아니라 교조 속에 하나님의 뜻을 발견하는 삶을 살아가야 되는 겁니다. зүгээр нэг уулзалт учрлыг бий болгож явах биш. Харин тэр нөхөрлөлөөр дамжуулан тэр дотроос би бурханы хүсэл юу вэ гэдгийг олж авах ёстой. 성도 간의 교제는 단순한 친목 단체가 아닌 겁니다. Тэгэхээр итгэгчдийн хоорондын нөхөрлөл бол зүгээр нэг энгийн нэг уулзалт учрал биш баг. 서로 격려하고 사랑하면서 신앙을 붙들어주는 것입니다. Нэг нэгнээ урамшуулан нэг нэгнээ зууран барьж босгон байгуулах явдал. 내가 교회에 와서 누군가와 교제할 사람이 없다라는 것. Би чуулган дээрээ ирээд одоо нөхөрлөх хүн байдаггүй бол 누군가에게 터놓고 내 마음을 내려놓을 수 있는 사람이 없다라는 것. хэн нэгэн дээр ирээд би өөрийнхөө сэтгэлийг бүрэн одоо илэрхийлж ярьж чаддаггүй бол 그건 불행한 겁니다. тэр бол үнэхээр одоо аз жаргалгүй байдал. 그것은 은혜를 잃어버리는 겁니다. Тэр бол нэгүслийг алдаж байгаа явдал. 왜냐하면 그 교제 가운데 더 크신 하나님의 은혜를 우리는 발견할 수 있기 때문입니다. Яагаад вэ гэвэл бид нар тэр нөхөрлөл дотроос л бурхны илүү агуу нэгүслийг олж авч чаддаг. 그래서 교제를 통해서 사귐을 얻어야 되는 겁니다. Тиймээс энэ нөхөрлөөр дамжуулан бид нар илүү 사귀는 것 서로 нөхөрлөөр дамжуулан бид нар нэг 서로 нэгнтэйгээ 알아가는 것. нэг нэгнээ илүү таньж мэдэх хэрэгтэй. 고린도후서 13장 찾겠습니다. 1-р Коринт 13.
고린도후서 13장 13절입니다. 2-р Коринт 13-ийн 13 байна. 함께 읽겠습니다. 13장 13절. 2-р Коринт 13-ийн 13-ыг хамт уншийе. Ариун хүмүүс бүгд та нартай мэдчилж байна. 성령은 우리로 하여금 하나님과 서로 간에 깊은 교제를 가능하게 하시는 분입니다. За тэгэхээр ариун сүнс бол одоо итгэгчдийн хоорондын нөхөрлөлийг боломжтой болгодог байна. 교제가 이루어질 때 거기서 얻는 것과 배우는 것이 굉장히 많다라는 겁니다. Нөхөрлөл бий болж байх үед тэндээс олж авдаг, тэндээс сурдаг зүйл их байдаг байна. 그리고 그것이 가운데에서 덕이 세워지고 은혜가 되고 복이 된다라는 겁니다. Тэгээд тэр дотроос бид нар нэг нэгнээ босгон байгуулдаг, нэгүсэл болдог, ёроолыг олж авдаг. 함께 어울려 교제할 때 Хамтдаа цуглаг нөхөрлөх үед 우리의 믿음이 더욱 성장한다라는 겁니다. бидний итгэл илүү өсдөг байна. 그리고 그 교제의 자리가 은혜의 자리가 된다라는 사실입니다. Тиймээс тэр нөхөрлөлийн байр бол нэгүслийн байр байна. 그래서 교제의 은혜 가운데 우리는 굳게 서 있어야 되는 거예요. Тиймээс нөхөрлөлийн тэр нэгүсэлд бид нар баттай зогсох ёстой. 그래서 정말 몸된 교회 안에서 신앙의 친구를 우리는 많이 사귀어야 됩니다. Тиймээс бид нар энэ бурхны бий болох чуулган дотор одоо итгэлийн нөхөрлөлийг хийх тийм найз нөхөдтэй болох ёстой. 신앙의 친구가 많아야 돼요. Итгэлийн найз нөхөд олон байх ёстой. 그냥 형식적으로 살아가는 것이 아니고 Зүгээр нэг ингээд нэг хэлбэр болсон ёсоор явах биш. 내 마음을 터놓고 이야기하고 또 상대의 그 권면과 격려를 들을 수 있는 마음. Одоо өөрийнхөө сэтгэл санааны байдлыг илэн далангуу ярьж чаддаг. За мөн эсрэг талын хүнийхээ зөвлөмж, тэр зөвлөгөөг сонсож чаддаг байх. 교제는요 가식적인 것이 아닙니다. Нөхөрлөл бол 교제는 그냥 형식적으로 하는 것이 아닙니다. зүгээр нэг ёс болсон хэлбэр төдий зүйл биш 정말 байна. 내 마음을 하나님께 터놓고 교제할 수 있어야 되는 거예요. Үнэхээр өөрийнхөө сэтгэлийг би бурхны өмнө илэн далангуу илчлэн ярих хэрэгтэй. 그래서 교제의 은혜 가운데 우리는 굳게 서야 하고 Тиймээс тэр нөхөрлийн нэгүсэлд бид нар бат зогсох хэрэгтэй байна. 그리고 베드로전서 5장 14절 하반절에 보면 Тэгээд 1-р Петр 5-ын 14-ийн сүүл хэсгээс харах юм бол 그리스도 안에 있는 너희의 모든 이에게 평강이 있을지어다라고 말씀하셨습니다. Христ доторх та бүгдэд амар амгалан байх болтугай гэсэн. 그리스도 안에 있는 너희의 모든 이에게 Христ доторх та бүгдэд 그리스도의 평강이 우리에게도 있기를 말하고 있습니다. тэгэхээр Христийн амар амгалан бидэнд ч гэсэндэ байгаасаа гэдгийг хэлж байна. 시편 131편입니다. Дуулал 131, 시편 131편 дуулал 131 2절 함께 읽겠습니다. 2-ыг хамт уншийе. Хөхнөөс гарсан хүүхэд ихтэйгээ байх мэт өөрийгөө би тогтун нам гүн байлгав. Сэтгэл минь миний дотор хөхнөөсөө гарсан хүүхэд мэт болов. 내 영혼으로 고요하고 평안하게 하기를 그랬잖아요. өөрийгөө би тогтун нам гүн байлгав гэж байна. 다윗은 외적인 환경이 아니라 자기 내면을 다스려서 평온하게 만들기를 원했습니다. Давид одоо гадна талын орчин нөхцөл гэхээс илүү өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг тогтун нам гүн байлгахыг хүссэн байна. 고요하고 평온한 마음은 훈련된 신앙이 아니면 이루기 어렵다라는 겁니다. Тэгэхээр өөрийгөө тогтун нам гүн байлгаж чадж байгаа нь ингэж захирч байгаа нь үнэхээр л одоо итгэлээрээ өссөн хүнээс гарах зүйл байна. 하나님에 대한 깊은 신뢰가 없이는 올 수 없는 열매라는 겁니다. Тэгэхээр бурханд хандсан гүн итгэл байхгүй бол ийм үр жимсийг ургуулах боломжгүй. 그리고 젖된 아이가 어머니 품에 있음 같게 그러잖아요. Тэгээд хөхнөөсөө гарсан хүүхэд ихтэйгээ байх мэт гэж байна. 젖된 아이는 더 이상 어머니를 자신의 욕구로 채우는 대상이 아니라 Тэгэхээр хөхнөөсөө гарсан хүүхдэд ээж нь бол өөрийнх нь хэрэгцээг хангаж өгөх нэгэн биш. 그냥 어머니 품에 있는 그 자체만으로도 평온을 얻을 수 있다라는 겁니다. Зүгээр л ээжийнхээ ингэрт тэрвүүлж байгаа тэр одоо үйлсээр л амар тайван байж чадна. 다윗은 하나님을 그런 식으로 욕심 없이 순전하게 의지하면서 신뢰하는 상태에 이르렀다라는 것을 간증하고 있는 겁니다. Тэгэхээр Давидын хувьд одоо тийм байдалтайгаар одоо илүү 신뢰하는 상태. 순전하고 өөрийгөө илүү цэвэр 의지하면서 신뢰하는 상태가 됐다라는 거예요. тэгээ бурханд найдаж бурханд итгэх тийм байдалтай болгосон. 내 영혼이 젖된 아이와 같도다 그러잖아요. Хөхнөөсөө гарсан хүүхэд мэт 내 영혼이 젖된 아이와 같다. сэтгэл минь миний дотор хөхнөөсөө гарсан хүүхэд мэт болов. 이것은요 내 뜻대로 되지 않아도 Энэ нь миний хүслээр болохгүй байсан ч 평온한 영혼의 상태를 이야기하고 있는 겁니다. одоо сүнсний амар тайван байр байдлыг хэлж байна. 내 기도가 당장 응답되지 않아도 Миний залбирал яг тэр дороо хурдан биелэгдэхгүй байсан. 하나님의 품 안에 있기 때문에 Би бурхны тэвэрт байгаа болохоор 모든 것이 충분하다라고 지금 현재 고백하고 있는 겁니다. бүхий л зүйлс хангалттай гэдгийг хэлж байгаа.
하나님의 품 안에 있다라는 자체만으로도 평온을 얻을 수 있는 것. Тэгэхээр би бурхны төвөрт байгаа гэж байгаагаар л одоо сэтгэл тайван байж чадах. 이것이 바로 신앙이라는 겁니다. Энэ бол итгэл байна. 그래서 우리는 평강의 은혜 위에 굳게 서 있어야 되는 겁니다. Тиймээс бид нар энэ амар тайвны нэгүсэлд бас бат зогсох хэрэгтэй. 요한복음 14장입니다. Иохан 14, 요한복음 14장 Иохан 14 27절 읽어드리겠습니다. 27-г уншиж өгье. 14-ийн 27. Амар амгалан би та нарт үлдээн, амар амгалангаа би та нарт өгнө. ертөнцийн өгдгөөс өөрийг би та нарт өгч байна. Өр зүрхээ бүү шаналга, бүү төгш. 요한복음 14장 27절은 예수님께서 제자들에게 주신 평안의 약속입니다. Энэ Иохан 14-ийн 27 бол Есүс шавнартаа өгж байгаа амар амгалангийн амлалт байна. 십자가를 지시기 전에 Загалмайг үүрхийн өмнө 제자들이 느낄 불안과 혼란 속에서 예수님이 남기신 위로의 말씀인 겁니다. шавнырийнхан нийтлэх тэр зовлон, тэр золгүй байдал дунд одоо Есүсийн хэлж байгаа үг баг. 나의 평안을 너희에게 주노라. Амар амгалангаа би та нарт үлдээнэ. 예수님이 가지고 계신 그 평안. Есүст өөрт нь байсан тэр амар амгаланг. 단순히 감정적이거나 위로적이고 외적인 것이 아니라 Энэ нь зүгээр нэг одоо сэтгэл хөөрлөх юм уу, гадна талын юм уу, сэтгэл хөдлөлийн тийм амар амгалан биш. 하나님 아버지로부터 얻은 그 평안. Одоо бурхан эцгээсээ олж авсан тэр амар амгалан. 그 평안을 우리에게 끼치겠노라고 말씀하시는 거예요. Тэр амар амгалангаа бидэнд ч өгнө гэдгийг хэлж байна. 예수님도 그 평안을 잃은 때가 있었습니다. Есүс ч гэсэндээ энэ амар амгалан алдчихсан үе байгаа. 그랬기 때문에 겟세마네에 오른 거잖아요. Тийм болохоор л Гетсеманед очсон байна. 그리고 그 기도를 통해서 평안을 얻었습니다. Тэгээд тэнд хийсэн залбирлаараа тэр амар амгалан эргүүлж олж авсан. 그리고 그 평안을 우리에게 이제 주시겠다라고 말씀하시는 거예요. Тэгээд энэ амар амгалангаа бидэнд бас өгье гэж байна. 그 평안은 세상이 주는 것 같지 않다라고 말씀하시잖아요. Энэ амар амгалан нь ертөнцийн өгдгөөс өөр гэж байна. 세상의 그 무엇과도 비교할 수 없는 평안이라고 말씀하시는 겁니다. ертөнцийн өөр юутай харьцуулахын аргагүй тийм амар амгалан гэж хэлж байна. 왜냐하면 세상에서 주는 평안은 일시적인 거지만 Яагаад вэ гэвэл энэ ертөнцийн байдаг амар амгалан бол хэсэг хугацааны цаг хугацаатай зүйл. 상황이 좋을 때만 유지되는 거지만 Нөхцөл байдал одоо сайн сайхан байх үед л хадгалагддаг зүйл. 예수님이 우리에게 주시는 평안은요. Харин Есүсийн бид бүхэнд өгдөг амар амгалан 어떤 상황이든 관계없이 끼치는 평안이라는 겁니다. ямар ч нөхцөл байдлаас үл хамааран бидэнд өгөгддөг, бидэнд ашиг тустай 혼란 тийм 중에도 нэг 두려움 속에도 우리에게 끼칠 수 있는 평안이라는 겁니다. зовлон дундаж, айд дундаж бидэнд өгөгддөг амар амгалан баг. 근심하지도 말고 두려워하지도 말라는 거예요. Тиймээс үр зүрхээ бүү шаналга, бүү түгш гэсэн байна. 예, 이것은 우리의 삶의 태도를 바꾸는 능력 있는 말씀인 거잖아요. Тэгэхээр энэ бол бидний амьдралын цар хүрээг өөрчлөх хүч чадалтай үг байна. 우리는 세상 가운데 근심과 두려움에 사로잡히기 쉽습니다. Бид нар энэ ертөнцийн дээр амьдрахад санаа зовнил болон айц давтах нь амархан байдаг. 그럴 때마다 주님이 주시는 그 평안으로 우리는 평안을 누림으로써 그 두려움을 쫓아내고 Тийм үедээ бид нар эзний өгдөг энэ амар амгалангаар тэр айцыг, тэр санаа зовнилыг өөрөөсөө хөөж 그 근심을 이기는 삶을 살아갈 수 있음을 말씀하고 있는 겁니다. тэр сэтгэл түгшээсэн байдлыг ялж амьдрч чадна гэдгийг 그래서 хэлж байна. 예수님이 죽고 부활하신 후에 제자들에게 가장 먼저 나타나서 하신 말씀이 뭡니까? Тиймээс Есүс үхээд дахин амьсныхаа дараа шавнырийнхаа өмнө гарч ирээд хамгийн түрүүнд хэлсэн зүйл нь юу вэ? 너희에게 평강이 있을지어다. Та нарт амар амгалан байх болтугай. 왜? 왜 우리에게 평강이 있으라고 말씀하십니까? Ягаад бидэнд амар амгалан байг гэж хэлсэн бэ? 이루셨잖아요. Түүнийг биелүүлсэн баг. 뭘 이루셨습니까? Юуг биелүүлсэн? 우리를 구원하시는 일을 이루셨잖아요. Биднийг аврах ажлаа гүйцээсэн. 우리가 천국 갈 수 있는 길을 여셨잖아요. Бидний деваажинд орох замыг нээсэн. 그러니까 두려워하지 말라는 겁니다. Тийм болохоор бүү ай гэж. 죄로 말미암아 두려워하지 말고 Гим нүглээс олж бүү ай. 여러분들이 심판받고 지옥 갈 거 두려워하지 말고 Шүүгдээд там руу явчихгүй гэдгээс бүү ай. 이 세상 죽음을 두려워하지 말라. Энэ ертөнцийн дээр байдаг үхлээс бүү ай гэж байгаа. 우리는 죽음 앞에 설 때 가장 두렵잖아요. Бид үхлийн өмнө зогсохдоо хамгийн ихээр 내 육신이 힘들고 어려울 때 우리는 가장 고통스러워하잖아요. миний махан бие өвдөж зовж явах үед хамгийн хэцүү байд. 근데 두려워하지 말라는 겁니다. Гэхдээ бүү ай гэж байна. 이 썩을 몸을 썩지 않을 몸으로 부활시키시겠다고 약속하셨잖아요. Миний муудах энэ биеийг үл муудах биеэр дахин амьлуулж өгнө гэсэн. 그리고 영원한 천국에서 우리와 함께 하시겠다고 약속하셨잖아요. Тэгээд мөнхийн деваажинд бидэнтэй хамт байна гэсэн. 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 않는 기업을 우리에게 약속하셨잖아요. Тэгэхээр бозартаагүй, бозартахгүй, муудахгүй, алга болохгүй тийм өвийг бид бүхэнд амласан байна. 그걸 생각할 때 그 Түүнийг бодох юм бол 평안이 우리 안에도 끼치는 겁니다. тэр амар тайван нь бидэнд ч гэсэндээ тусдаг баг. 그렇기 때문에 세상 그 어떤 환경도 우리는 이길 수 있는 겁니다. Тийм болохоор ертөнцийн ямар ч нөхцөл байдлыг бид нар ялж чадах нь байна. 그렇기 때문에 우리는 한번 잘 생각해 봐야 됩니다.
Тиймээс бид нар нэг сайн бодох хэрэгтэй. 나는 지금 어떤 근심과 두려움 가운데 있는가? Би одоо ямар санаа зовнил, ямар айц донд байна вэ? 그러한 내 마음 속에 예수님이 들어올 자리를 늘 나는 열어놓고 있는가? Би одоо тийм байдал дундаа өөрийнхөө сэтгэлд Есүсийг оруулах цаг гаргаж байгаа юу? 내가 세상이 주는 평안을 의지하고 있는가? 주님이 나에게 주시는 평안을 붙잡고 살아가고 있는가? Би ертөнцийн өгөх тийм амар амгаланд найдаад амьдраад байна уу? Аль эсвэл эзний өгөх тэр амар амгаланг би хүсэж байна уу? 자기 자신에게 그 질문을 던져보라는 겁니다. Өөрөөсөө тэгж нэг асуух хэрэгтэй байна. 나는 과연 무엇을 붙잡고 살아가고 있는가? Юуг зуурж амьдрна вэ? 무엇을 생각하며 살아가고 있는가? Би юуг бодож амьдрна вэ? 눈에 보이는 것을 쫓아가는가? Нүдэнд үзэгдэх зүйлийг би дагаж амьдрж байна. 아니면 영원한 것을 바라보고 살아가고 있는가? Аль эсвэл мөнхийн зүйлийг би хараад амьдрж байгаа юу? 우리는 그리스도 예수 안에서 주님이 주신 그 평강을 굳게 붙잡고 살아가야 됩니다. Бид нэр Христ Есүс дотор эзний өгж байгаа тэр амар амгалангаас зуураад эцсийн хүртэл амьдрах хэрэгтэй. 주 안에서 일주일 동안 그 평안을 누리고 살아가기를 간절히 원하고 Эзэн дотор 1-7 хоногийн хугацаанд энэ амар амгаланг би эдлээд амьдрах хэрэгтэй. 평생을 사는 동안 늘 주님의 그 평안을 붙잡고 살아가겠다라는 그런 마음가짐을 날마다 가져야 됩니다. Бүх амьдралынхаа туршид би энэ эзний өгдөг амар амгалангаас л зуурж амьдрана гэж бид нар өдөр болгон шийдвэр гаргаж амьдрах хэрэгтэй. 베드로는 은혜에 굳게 서라고 우리에게 말씀하고 있습니다. Петр тэгэхээр бид бүхэнд нэгүсэлд бат зогс гэж хэлсэн байна. 먼저는 연단의 은혜에 굳게 서기를 바라고 있습니다. Эхлээд энэ дасгалжуулалтын нэгүсэлд бат зогс гэсэн. 그리고 그 다음에 교제의 은혜에 굳게 서야 한다라고 이야기합니다. Тэгээд бас түүний дараа нөхрөлийн нэгүсэлд бат зогс гэж 왜요? байгаа. Ягаад? 그 안에서 배워야 할 것이 너무 많기 때문에. Тэр дотроос л сурж авдаг зүйл дэндүү олон болохоор. 그 안에서 깎여야 할 것이 너무 많기 때문에. Тэр дотроос л би өөрөөсөө хаях орхих зүйл их байгаа. 그 안에서 하나님의 더 크신 은혜를 우리는 붙잡을 수 있기 때문에. Тэр дотроос л бид нар Бурхны илүү агуу нэгүслээс зуурж авч чадах болохоор. 내가 미처 깨닫지 못한 것을 Миний одоо ойлгож ухаарч чадаагүй зүйлийг 다른 사람을 통해서 누릴 수 있기 때문에. өөр хүнээр дамжуулан би олж авч чадах болохоор. 내가 가보지 않은 그 길을 Миний явж үзээгүй тэр замаар 가보고 얻는 자의 그 얻음을 통해 나도 얻을 수 있기 때문에. явж үзээд тэндээс олж авж байгаа юм олж авж байгаа хүнээр дамжуулан би ч гэсэндээ олж авч чадах болохоор. 그래서 교제가 그만큼 중요한 거예요. Тиймээс нөхөрлөл тэр хэмжээнд чухал байна. 교제는 그거잖아요. Нөхөрлөл бол тэр 나보다 앞서간 신앙인의 간증을 통해서 надаас одоо түрүүнд явж байгаа итгэлийн хүнийг ирчлэлээр дамжуулан 내가 가보지도 않고도 би явж үзээгүй байгаа мөртлөө 하나님이 어떤 은혜를 내게 베푸는지를 깨닫게 되고 Бурхан надад ямар нэгүслийг үзүүлэх юм болоо гэдгийг ухаарна. 그 은혜를 붙잡고 살아갈 때 나에게 주어진 모든 환경을 이길 수 있는 거잖아요. Тэр нэгүслийг би тэгээд зууран бариад амьдрах юм бол миний өмнө байгаа бүх орчин нөхцөлийг би ялж чадах нь. 자, 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 들어가기 전에 Израилийн ард түмэн Канаан нутагт орохын өмнө 모세가 이스라엘 백성들을 다 불러놔놓고 이야기합니다. Мосе Израилийн ард түмнийг бүгдийг дуудан цуглуулад хэлдэг. 출애굽부터 시작해서 이 광야길 40년을 하나님이 어떻게 인도해 주셨는지를 Египтээс гарсан мөчөөс ахуулан энэ цөлийн 40 жилийн хугацаанд Бурхан биднийг яаж удирдсан бэ гэдгийг. 그 가운데 함께 경험한 사람도 있었고 Тэр дунд хамт түүнийг мэдэрсэн хүмүүс ч байгаа. 함께 경험하지 못한 사람들도 있었습니다. Мөн мэдэрж үзээгүй хүмүүс ч бас байгаа. 그런데요. Гэтэл 그 간증을 통해서 그걸 들은 모든 사람이 그 은혜를 깨닫게 되잖아요. тэр гэрчлэлээр дамжуулан түүнийг сонсон бүх хүмүүс ухаардаг байгаа. 우리도 성경을 통해서 하나님이 우리에게 베푸신 은혜가 얼마나 큰지를 점점점 알아가고 있는 거잖아요. Бид нар ч гэсэндээ энэ Библиэр дамжуулаад Бурхны бид бүхэнд өгöd байгаа нэгүсэл ямар агуу зүйл вэ гэдгийг баг багаар мэдрээд ухаарад явж байгаа. 신명기 이스라엘 백성들을 위해서 하신 말씀이지만 Дэд хууль ном бол мэдээж Израилийн ард түмэнд хэлэгдсэн үг 그 боловч 말씀은 곧 구원받은 우리에게 하시는 말씀이잖아요. тэр үг нь бас аврагдсан бид бүхэнд ч хэлэгдэж байгаа. 하나님의 자녀들에게 하나님께서 어떻게 은혜 가운데 모든 걸 행하셨는지. Бурхны хүүхдүүдэд Бурхан нэгүсэл дотор юуг яаж үйлцсэн бэ гэдгийг өгүүлсэн. 광야 40년을 어떻게 인도하셨는지. Цөлийн 40 жил яаж удирдсан бэ? 그들이 그 이야기를 들었기 때문에 요단강을 발을 담글 수 있었고 Тэд түүний тухай сонссон болохоор л Йордан гол руу орж чадсан. 여리고성을 돌 수 있었습니다. Ерихо цайзыг тойрч чадсан. 왜? 하나님의 은혜를 알았기 때문에. Яагаад вэ? Бурхны нэгүслийг мэдсэн болохоор. 그 은혜를 붙잡는 그 믿음이 환경은 그러하지 않았지만 그 환경을 이길 수 있었던 거잖아요. Тэр нэгүслээс зуурж байгаа тэр итгэл нөхцөл байдал нь тийм нөхцөл байдал биш байсан ч гэсэндээ тэр нөхцөл байдлыг ялахд үргэж байгаа. 욥도 마찬가지입니다. Йовч гэсэндээ адилхан. 그 자기에게 베푸는 그 모든 축복이 하나님께서 나에게 주신 것인지를 알았기 때문에 Өөрт нь өгөгдсөн байгаа тэр бүх ёроол
Бурханаас өөрт нөгөгдсөн гэдгийг мэдчихсэн болохоор 그 은혜가 고난의 은혜도 붙잡을 수 있었던 겁니다. тэр нэгүсэл нь зовлонгийн нэгүслээс хүртэл зуурхад өргөсөн байна. 내 육신의 평안함이 주는 그 은혜만 붙잡는 것이 아니라 Тэгэхээр миний махан бие дүгэгдэж байгаа тэр амар амгалангийн нэгүслээс л зөвхөн зуурах биш. 그 연단의 은혜도 붙잡을 수 있었다라는 겁니다. Тэр дасгалжуулалтын нэгүслээс ч гэсэндээ зуурч чадсан байна. 우리도 그 연단의 은혜 속에서 더 큰 하나님의 은혜를 발견하는 시간을 가져가야 되는 겁니다. Бид нар тэр дасгалжуулалтын нэгүсэл дотроос Бурхны илүү агуутам нэгүслийг олж авах хэрэгтэй. 그 후에 하나님께서 욥에게 어떠한 축복을 내려주시는지 알잖아요. Түүний дараа Бурхан Йовд ямар ёроолыг буцааж буулгасныг мэдж байгаа биз. 모든 것을 배로 갚아주십니다. Бүх зүйлийг нь хоёр дахин өсгөж өгдөг. 자녀도 Үр хүүхдийг нь, 그리고 재물도 эд хөрөнгийг нь 다 배로 갚아주시잖아요. бүгдийг нь хоёр дахин болгодог. 하나님은 갚아주시는 분입니다. Бурхан бол буцаан төлдөг нэг. 우리가 잠시 연단을 받는다 할지라도 Бид хэсэг хугацаанд шалгагдан дасгалжуулдаг. 그 뒤에는요 Гэвч түүний дараа 하나님의 영광과 존귀와 칭찬이 함께 할 거잖아요. Бурхны алдар, хүндэтгэл алдар нь бидэнтэй хамт байх нь. 항상 하나님은 갚아주시는 겁니다. Бурхан бол үргэлж буцааж төлдөг нэгэн байна. 그렇기 때문에 우리는 은혜의 평강 위에 굳게 살아갈 수 있는 겁니다. Тийм болохоор бид нар тэр нэгүслийн амар амгалан дээр бат зогсоод амьдарч чадна. 참된 평강은 예수님에게만 있는 겁니다. Тэгэхээр яг жинхэнэ амар амгалан бол зөвхөн Есүст л байна. 예수님은 그 평강을 이루셨습니다. Есүс л тэр амар амгаланг биелүүлж 그리고 гүйцэсэн. 그것을 보여주셨습니다. Тэгээ түүнийг харуулсан байна. 제자들에게 보여주셨고 Шавнартаа ч харуулсан. 우리에게도 보여주셨습니다. Бид бүхэнд ч бас харуулсан байна. 지금도 우리에게 항상 외치십니다. Одоо ч бид бүхэн рүү үргэлж хашгирж байгаа. 부활하셔서 Дахин амьлаад 그 못자국과 창자국을 보여주시면서 тэр хадаасны ормоо, жадлуулсан сорвоо харуулж байгаа. 너희에게 평강이 있을지어다라고. Тэгээ та нарт амар амгалан байх болтугай. 지금도 보여주고 계시지 않습니까? Одоо ч гэсэндээ бидэнд ингэж харуулж байгаа биш бол. 우리는 그것을 본 사람이고 Бид нар бол түүнийг харсан хүмүүс. 그 평강을 얻은 사람들인 거예요. Тэр амар амгаланг бид нар олж авсан хүмүүс. 그걸 순간적으로 잊지 말라는 겁니다. Түүнийг хормын төдийд бүү март гэж байгаа. 힘들고 어려울 때마다 Хэцүү үе болгондоо 그걸 기억하라는 거예요. түүнийг л сана гэж байгаа. 그걸 붙잡으라는 거예요. Түүнээс л зуур гэж байгаа хан. 그럴 때에 그 은혜가 내 마음의 평강을 이루게 해준다라는 겁니다. Тэгэх үед л тэр нэгүсэл миний сэтгэлд амар амгаланг бий болгож өгнө. 예수님도 십자가만을 바라볼 때는 두려웠습니다. Есүс ч гэсэндээ тэр загалмайг л харж исэн бол айж л байсан. 근데 그 뒤에 Гэхдээ түүний цаана 하나님의 우편에 앉을 거 생각했잖아요. Бурхны сентийн баруун талд заларна гэдгээ бас харсан байхгүй. 부활할 것까지 내다본 겁니다. Дахин амилнаа гэдгээ хүртэл харсан. 왜 베드로전서 1장에 먼저는 예수님의 죽고 부활하심으로 우리에게 산 소망을 주셨음을 먼저 이야기하고 있을까요? Ягаад 1-р Петр номны 1-р бүлэг дээр хамгийн ихэнд энэ Есүс Христийн амиллаар бидэнд амьд найдар байгаа гэдгийг хэлсэн бол 그걸 붙잡을 때 үүнээс л зуурах юм бол 우리의 어떠한 시련도 이길 수 있고 бид ямар ч сорилтыг ялч чадна. 교회 안에서 더 큰 교제를 통해 우리가 은혜를 깨달을 수 있고 Энэ чуулган дотроо энэ нөхөрлөлүүдээр дамжуулан бид нар илүү их нэгүслийг ухаарч чадна. 그리고 주님이 주시는 평안을 누릴 수 있기 때문이라는 겁니다. Тэгээд эзний өгдөг тэр амар амгалан бид нар олж авч чадах болохоор 그것을 우리에게 교훈해 주고 있는 겁니다. түүнийг бид бүхэнд сургамжилж байна. 그래서 예수 안에 자리를 확실히 잡으셔야 된다. Тиймээс би энэ Есүс дотор байр сууриа одоо олж авах хэрэгтэй байна. 그때 주께서 주시는 평강을 누리고 Тэр үед л эзний өгдөг амар амгаланг би олж авч чадна. 하나님이 주시는 축복 가운데 우리가 살아갈 수 있기 때문입니다. Тэгээд Бурхны өгж байгаа ёроол дотор бид нар амьдарч чадах болохоор тэр байна. 이번 학예 수양회를 통해서도 Тэгэхээр энэ зуны семинараар дамжуулаад 하나님은 우리에게 반드시 역사하실 겁니다. Бурхан бол бид бүхэнтэй гарцаагүй хамт ажиллана. 근데 우리는 이 은혜 위에 굳게 서 있어야 돼. Гэхдээ бид нар энэ нэгүсэлд бат зогсож байх ёстой. 은혜 위에 굳게 서 있어야 Энэ нэгүсэл дээр би баттай зогсож байж л 우리는 지치고 낙심하지 않습니다. бид ядарч цоцохгүй. 그리고 끝까지 그 영혼들을 주님의 말씀 앞에 세울 수 있는 겁니다. Тэгээд бид бүхэн эцсийн хүртэл явж тэр хүмүүсийг тэр сүнснүүдийг Есүсний үгийн өмнө зогсоож чадна. 그리고 그 안에서 그들도 하나님의 은혜를 누릴 수 있지만 Тэгээд тэр дотроос тэр хүмүүс ч гэсэндээ Бурхны нэгүслийг олж авч чадна. 전도하는 우리는요. Сайн мэдээг тараасан бид ч 더 큰 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 시간이라는 겁니다. илүү агуу Бурхны нэгүслийг бас олж авах тийм цаг хугацаа. 그래서 우리가 전도하면서 낙심될 때 Тиймээс сайн мэдээ тарааж ягаад цоцох үедээ, шантрах 하나님이 үедээ 우리에게 주신 은혜를 기억함으로 더 큰 은혜를 받는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Бурхны бид бүхэнд өгсөн тэр нэгүслийг санаж илүү агуу нэгүслийг олж авсан тийм хүмүүс болоосоо гэж хүсэж байна. 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая.
언제나 저희를 사랑하시는 아버지 하나님 감사합니다. Үргэлж биднийг хайрладаг бурхан аав минь баярлалаа. 우리를 이 세상 죄악 가운데에서 구원해 주신 그 크신 은혜로 말미암아 천국 소망을 갖게 되었습니다. Биднийг энэ ертөнцийн гим нүгэл дундаас аварч өгсөн таны агуу авралын улмаас бид бүхэн 그리고 이제 이 은혜를 아직 깨닫지 못한 모든 이에게 전할 수 있도록 우리를 사용해 주시고 таны нэгүслийг хүртсэн билээ. Одоо энэ нэгүслийг мэдгүй байгаа олон хүмүүст ч бид тарааж амьдрахад тусална уу? 이번 하계 수양의 많은 영혼들을 주님의 품으로 돌이킬 수 있도록 우리를 귀하게 사용해 주시옵소서. Энэ жилийн зуны нэгдсэн семинараар дамжуулан олон сүнснүүдийг эзэн тань руу эргүүлэх ажилд биднийг та эрхмээр хэрэгжилж өгөөрэй. 우리의 발걸음이 우리의 입술이 하나님 앞에 아름답게 나타날 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Бидний алхаа гიშгэ бидний уг үйлс бурхан таны өмнө үцэглэнтэй байхад та туслаарай. 이 세상 마지막 때가 가까움을 우리는 눈앞에 현실로 보고 있습니다. Энэ ертөнцийн төгсгөл ойрхон байгаа гэдгийг бид бүхэн өөрсдийн нүдэндээ илт харж байна. 이 마지막 끝자락에 살고 있는 저희들을 더욱 귀하게 사용해 주시고 Төгсгөлийн үеийн хамгийн сүүл үед амьдарч байгаа бид бүхэнтэй илүү та хамт байж өгөөд. 올해가 주님이 오실 마지막 해라고 생각하고 우리 주변에 있는 모든 이에게 이 말씀을 마음껏 증거하고 전할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Энэ жил бидэнд өгөгдөж байгаа сүүлийн жил гэсэн сэтгэлтэйгээр эргэн тойрондоо байгаа бүхий л хүмүүстээ бид нар сэтгэл шулуудан сайн мэдээг тарааж чадхад туслаарай. 이번 하계 수양회가 하나님의 은혜가 풍성한 수양회가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Энэ зуны нэгдсэн семинар бурхны нэгүсэл бялхан дүүрэн байсан тийм семинар байхад туслаарай. 우리를 사랑하셔서 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Биднийг хайрлаад аварч өгсөн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.